자, 인사드리겠습니다. 자, 다들 안녕하셨습니까? бүгдээрээ сайн сууцгааж ирсэн үү? 별로 안 생긴 거구나. Тийм ч сайнгүй л ах шиг байна да. 방음 처리가 잘 돼서 그런가요? 방음 처리가 잘 돼서 그런가 그 소리가 안 들리는 것 같아요. Тэгээ дуу нөгөө сайн хаадгийн юм шиг энэ дуун сонсогдохгүй ах шиг байна. 뭔 얘기인지 모르겠죠. Юу ярьж байгааг ойлгохгүй байгаа ах тий. 아까 암송하는데도 하나도 안 들리더라고 이게 같이 있는 분들이. Ишлэлээ уншиж хахад урд сууж байгаа ахын дүүсийн мань дуу нэг ч сонсогдоогүй. 그래서 방음 처리가 너무 잘 된 것 같다 이런 생각이 들었어요. Тэгээ ховдоо олглохлоор тэрийг сонсчоод энэ дуу намсгаж хязгаарлагч нь тийм сайн юм бах та гэсэн бодол төрсөн. 벽도 여기저기 구멍이 많이 뚫려 있고. Ингээ харах юм бол хамнууд нас их цоорынхоо нүхтэй штэ тий. 잡음은 또 안 들려도 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 자, 기도하고 말씀 시작하겠습니다. Хамтдаа залбираад эхэлцгээе. 우리를 사랑하시는 하나님 감사를 드립니다. Биднийг хайрладаг Бурхан танд талархлаа. 영원한 심판에서 우리를 구원해 주시고 Мөнхийн шүүлтээс бид бүхнийг аварч өгөөд 주의 몸된 교회 가운데 함께 교제할 수 있는 은혜 베풀어 주셔서 감사드립니다. эзний бие болсон чуулган дотор хамтдаа нөхөрлөх нэгүслээрээ буулгаж өгсөн талархаж байна. 오늘도 이 큰 은혜를 입은 주님의 가족들 또 주 앞에 함께 모였습니다. Эзнээс тэр агуу нэгүслийг үрцэн эзний гэр бүл өнөөдөр хамтдаа эзний өмнө цугласан билээ. 우리들에게 꼭 필요한 말씀을 가르쳐 주시고 Бид бүхэндээ гарцаагүй хэрэгцээтэй үгийг зааж өгөөд 말씀에 따라 순종하여 살 수 있는 또 힘과 지혜도 허락해 주시옵소서. үгийг дагаад дуулууртаагаар амьдрч чадах мэрэгэн ухаан хүч чадлыг дүүргэж өгнө. 이 시간 함께하지 못하는 그 형제자매들 발걸음을 인도해 주셔서 Энэ цагт хамтдаа байж чадаагүй ахын дүүсийн алхаа гიშгийг чиглүүлэн удирдаад 주께서 함께하시는 이 교제가 얼마나 놀라운 것인가를 깨닫고 함께하기를 힘쓸 수 있도록 도와주십시오. эзэн хамтдаа байдаг нөхөрлөл хичнээн сайхан тааламжтай болохыг мэдэж хооштой хамтдаа байж чадхаар тусалж удирдно. 이 시간 또 주의 이름으로 모이는 모든 곳에 은혜를 베풀어 주시고 Энэ цагт эзэн таны нэрээр цугласан бүх газар нэгүслээрээ хамт байж өгөөд 또 특별히 전도 집회가 진행되는 모든 곳에 주님의 더 큰 능력을 베풀어 주십시오. онцгойлоо Библийн семинараа тунхаглагдж байгаа газарт эзэн та онцгойлон хамтдаа байж өгнө. 먼저 구원받은 자들의 믿음이 튼튼해지고 Төрүүлээд аврагдсан ахын дүүсийн итгэл баттай болж 새로 말씀을 듣는 모든 영혼들이 그 마음을 열고 шинээр үгийг сонсож байгаа бүхий л хүмүүс зүрх сэтгэлийн үе таалгаа нээгээд 또 구원받아 주께 큰 영광이 돌려지는 시간 되게 도와주시옵소서. аврагдаад эзэнд том алдар нь өргөгдсөн цаг байж чадхаар удирдах өгнө. 오늘 이 시간도 온전히 주의 손길에 부탁을 드립니다. Өнөөдөр энэ цагийг бүрэн эзэн таны мотort даатгаж байна. 주의 뜻만이 전해지길 바라며 Бурхны хүслэл илчлэгдээсэй гэж хүсэн. 우리를 언제나 사랑하시는 Биднийг хизээд хайрладаг 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 이사야서 62장을 보겠습니다. Исая 62 дугаар бүлгээс хамтдаа харъя. 자, 1절에서부터 12절까지 먼저 읽어드리도록 하겠습니다. 1-р ишлэлээс 12 дугаар ишлэл хүртэл эхлээд уншиж өгье. Зөвхт байдал нь гэрэл гигээ мэт аврал нь ассан бамбар мэт гарч ирэх хүртэл Сионы төлөө би дуугүй байхгүй. Иерусалимийн төлөө би чимээгүй байхгүй. Үндэстнүүд зөвхт байдлыг чинь хамаг хаад алдрыг чинь нүзэн эзний амаар амлсан. Шин нэрээр чамайг дуудан чи эзний мотордох үзэгсэнд тэтэм бурхныхаа мотордох хааны толгойн өмсгөл болно. Цаашид чамайг мартагдсан гэхгүй. Газрыг чинь эзгүй зилүүд гэж хэлэхгүй. Харин чамайг түүний доторх миний баяр хөөр гээд газрыг чинь гэрэлсэн гэж дуудах болно. Учир нь эзэн чамайг таалж газар чинь гэрлэх болно. Залуу хүн онгон охинтой гэрэлдэг шиг хөгүүчин чамтай гэрлэн сүйт бүсгүйдээ баярладаг шиг бурхан чинь чамд баярлна. Иерусалимаа би хэрмэн дээр чинь харуулуудыг тавь. Тэд өдөр шүнж дууга хураахгүй. Эзнийг дуурайсэд нараа бүү амрагтун. Тэр босгон байгуулж Иерусалимын газрын магтаал болгох хүртэл нь түүнд бүү амралт өгөхтун. Эзэн баруун мутраараа хүчит гараараа тангаргалав. Би үр тариагч нь дахин дайснуудад чинь хоол болгон өгөхгүй. Чиний хөдөлмөрөөр би босон шин дарснуудыг гадныхан уухгүй. Харин хураагчт нь түүнийг идэж эзнийг магтана.
Цуглуулагчид нь түүний ариун газрыг минь хашаан дотор уун. Ариун газрыг минь хашаан дотор уун. Үүд хаалгаараа гарцгаа ард түмний замыг бэлтгэцгээ. Замыг тэгшилцгээ. Чулууг нь зайлуулагтун ард түмний төлөө туг босгохтун. Үзэгтэн эзэн дэлхийн хязгаар хүртэл тунхаглан харагтун авралчин ирж байна. Үзэгтэн шагналчин түүнтэй хамт бөгөөд сайшаалан түүний өмнө байна гэж Сион охинд дуулга хэмээсэн. Тэд эзний зольж авсан ариун ард түмэн гэж нэрлэгдэх болно. Чи хаягдаагүй олдсон хот гэж нэрлэгдэнэ. 자, 10절은 같이 읽어보겠습니다. 10 дугаар ишлэлийг нь хамтдаа уншийе. Үүд хаалгаар гарцгаа ард түмний замыг бэлтгэцгээ. Замыг тэгшилцгээ. Чулууг нь зайлуулагтун ард түмний төлөө туг босгохтун. 자, 1년쯤 전에 한 번 또 왔었죠. Жил орчмын өмнө нь нэг удаа ирсэн тийм биз? 뭐 기억이 안 나시겠죠? За бүхэн бас сайн санахгүй байж магадгүй. 그때 저쪽에 이제 중강당에서 모였었는데, За тэр үед болохоор дунд танхимдаа цуглаж исэн. 이 대강당이 이제 드디어 완성이 돼서 이제 대강당에서 모인 지 해를 넘겼습니다, 그죠? За тэгээд их танхим маань баригдад дуусаад их танхимдаа цуглаж эхлээд одоо нэг жилиг өнгөрөөж байна. 그래요? Тийм үү? 강당이 큰 건지 형제자매도 아직 다 안 온 건지 이제 구분이 잘 안 가는 크기입니다, 이게. Заалан том юм болов бүх ахын дүүс нь ирээгүй болоо сайн ялгахгүй л байгаа юм л та. 오늘 저는 이제 개인적으로 오늘 이렇게 날짜를 보면서 За хувьдаа би өнөөдөр ингээд цаг он сар өдрийг харангаа 이제 한 달쯤 전에 이렇게 이제 설교 계획이 나오거든요. яг сарын өмнө болохоор энэ сургаалын төлөвлөгөө ингээд гардаг. 근데 오늘이 2025년 5월 25일이죠, 그죠? За өнөөдөр 2025 оны 5 сарын 25 тийм биз? 같은 숫자가 이렇게 반복적으로 되죠, 그죠? За яг ижилхэн доод авталтайгаар гарч байгаа ах нэ. 아닌가? Тийм биш ээ нөө. 예. 2도 2개나 들어 있고 5도 2개나 들어 있죠. 2-оо одоо 2 3 удаа 5 ч гэсэн 2 удаа орсон байна. 저는 개인적으로 이런 숫자들이 이렇게 규칙적으로 이렇게 반복되는 걸 보면 좀 기분이 좋더라고요. Хувьдаа миний хувьд хувь хүний маань хувьдтай ингээд тоо давтамжтай орох нь надад ч гэсэн сайхан санагддаг. 기분 좋은 날에 또 우리 중앙교 형제자매들과 함께 이렇게 만날 수 있어서 더 감사를 드립니다. Тэгээд сэтгэл санаа сайхан байгаа ийм өдөр бас Улаанбаатар төвчүүлгийнхаа ахын дүүстэй хамтдаа байгаадаа талархаж байна. 저만 기분 좋은 것 같다. Тэгээд би ганцаараа гоё байгаад баярлаад байгаа юм шиг байна тий. 자, 뭐 그렇거나 말거나 저 기쁘게 전하겠습니다, 그럼. За та нар хамт баярлагдсан ч байдагсан ч хамаагүй би бол баяр хүртөгөө л байна гин хамт. 그래서 오늘 뭐 전해드릴 말씀이 조금이라도 또 감사와 기쁨이 되고 Өнөөдөр дамжуулж байгаа үг маань ахын дүүст манай талархал баяр хөөр болоод 조금이라도 감사가 되고 또 신앙에 도움이 되기를 바랍니다. баг ч гэсэн баяр хөөр талархал болоод итгэлт нь ахиц дэвшил болоосай гэж хүсэж байна. 아까 이제 소개해 주신 분이 이제 박누르 교회에서 왔다고 이제 소개해 드렸죠. За түрүүндээ танилцуулж өгсөн хүн маань Багнуур чуулганаас ирсэн гэж хэлсэн шүү дээ тий. 그죠? 그래서 박누르 교회 소식을 조금만 전해 드리면 Тэгээ Багнуур чуулганы талаар мэдээг жаахан дамжуулах юм бол 조금만 얘기할게요, 조금. би жааханд хэлж өгье. 뭐 지대한 관심을 갖고 계시지는 않을지라도 Та бүхэн тэгтлийг анхаарахгүй байлаа ч гэсэн 뭐 건축하고 있다는 건 대충 알고 계시죠? ямар ч тач Багнуур гэх юм бол барилгатай байгаа юм байна гэдгийг нь бүгдээрээ мэдэж байгаа бах тий. 예, 그럴 겁니다. 그렇기를 바랍니다. 또 Бүгдээрээ мэдж байгаа бас мэдээсэй гэж хүсэж байна. 저희가 이제 건축을 시작한 지가 1년이 넘었습니다, 이제. Бид бүхэн барилга барьж эхлээд жил гарan болсон. 작년 4월 마지막 주에 이제 기존에 있었던 건물을 헐기 시작했는데 24 оны 4 сарын сүүлийн 7 хоногоос газар аваад газар дээр ирсэн барилгаа буулгаж эхэлсэн. 그래서 이제 1년이 넘었는데 아직도 이제 골조 공사가 끝나지는 않았습니다. За тэгээ барилгын ажил яваад жил өнгөрөөд нэг жил өнгөрөөд яхад одоо хүртэл дамнуурын ажил те цутгалтын ажил дуусаагүй байгаа. 근데 이제 이달 한 달이 지나면 이제 그 골조 공사 거의 끝나는데 Тэгээ энэ сар дуусах юм бол те баг ингээд цутгалтын ажил дуусчих واخ. 그 많은 교회들이 와서 이렇게 봉사를 해주셔서 또 이만큼 이루어졌다라고 이제 믿습니다. Тэгээ бас олон чуулганаас олон ахын дүүс ирж үйлчилж хийж өгж байгаа учраас энэ хэмжээнд баригдаад бас дуусж байгаа гэж бодож байгаа. 그래서 지금 이제 5월이 끝나고 있는데 5월 달에도 그 최발산 교회에서 또 와주셨고 5 сар дуусаа явж ийн энэ 5 сар дотор Чойалсан чуулганаас ирээд үйлчилж өгсөн. 셀링의 교회에서도 와서 또 이제 봉사를 해주셨고 Сэлэнг чуулганаас ирээд үйлчилж өгсөн. 또 토요일마다 또 이제 서북교회하고 이제 동북교회에서 또 이렇게 와서
어제도 이제 서북교회와 동북교회 와서 또 이제 봉사를 해주셨습니다. 7 хоногийн хагас өдрүүдэд болохоор Улаанбаатар зүүн чуулган, баруун чуулганаас ирээ үйлчилдэг. Өчигдөр хүртэл баруун зүүн чуулганаас маань ах нар ирээд үйлчлээ явсан. 작년 한 해만 돌아봐도 많은 교회에서 봉사를 해주셨기 때문에 이제 이만큼 봉사가 진행이 됐는데 Өнгөрсөн нэг жилийг л аваад үзэхэд олон чуулганаас олуулаа ирээ үйлчилж өгсөн учраас барилгын ажил маань бас энэ хэмжээнд хүрсэн болов уу гэж бодож байна. 중앙교회에서도 많은 관심을 가지고 기도를 해주셨죠. Улаанбаатар төв чуулганыхан маань мэджсэн их анхаарч байсан. Тэгээ бас залбирч өгсөн баг те. 그죠? Тийм үстэй. 봉사는 봉사회에서 이제 2번 왔었습니다. За үйлчлийг хийхээр бол аавудаас 2 удаа ирж үйлчилж өгсөн. 물론 지금 봉사 중앙교회에서는 또 흡수글교회와 우울한가익교회가 건축 중이라 많은 분들이 가서 또 이제 많은 분보다는 좀 기능 있는 분들이 가서 이제 봉사하고 계시죠. Мэдээж Улаанбаатар төв чуулганаас манай одоо олон газар руу яваад барилгын үйлчил хийж байгаа шүү дээ. Хөвсгөл өвөр ангаар тэгээ барилгын ажил хийх чадвартай, тэр мэдлэгтэй хүмүүс нь очиж үйлчилж байгаа хаа. 저도 개인적으로 이제 가서 이제 도와야겠다는 마음도 있긴 한데 Би хувь хүний хувьд болохоор тэр барилга руу тэр газар руу очиж бас туслая гэсэн сэтгэл хүсэл байгаа. 또 특별히 제가 흡수글 출신이잖아요. Тэгээ онцгойлоод пастор маань өөрөө хөвсгөлөөс анх хөвсгөлд очисон пастор тийм биз? Хөвсгөл 그렇게 하지 말고. 흡수글이 제2의 고향인데 За миний хоёр дахь их нутаг гэх юм бол хөвсгөл байх нэ. 거기 건축을 하고 있어서 이제 가서 이제 도와야겠다는 마음도 굴뚝 같지만 Тэр 크지만 газар маань барилга ойзроо учраас очиод туслах юмсан, дэмнэх юмсан гэсэн дэм сэтгэл бол их байгаа. 근데 오히려 이제 그 두 교회가 그 방울을 교회보다 건축을 늦게 시작했는데도 훨씬 이제 빨리 이루어지고 있습니다 지금. Гэтэл тэр хоёр чуулган маань барилгын ажил нь багнуурахаас орой эхэлсэн хэрнээ төрүүлээд явж байгаа ахна. 그래서 그 이제 가끔 이렇게 이제 소식 전해 듣고 사진을 보면 그것도 이제 감사가 많이 됩니다. За хаяа барилгын ажлын талаарх мэдээ болоо зургийг нь харах юм бол их талархдаг байгаа. 더더군다나 이제 방울을 교회는 여러 가지 이제 힘든 상황에서도 많은 형제자매들의 동참, 수고와 또 다른 지역 교회에서도 오지는 못하더라도 기도해주고 있다라는 그런 느낌을 받습니다. Тэгээ багнуур чуулган нь барилгын ажлын явцад мэдээж хүнд хэцүү талууд байгаа ч гэсэн олон ахын дүүс ирээд биеэрээ үйлчилсэн бас залбирч гэж байгаа. Тэгээ нэгдээд хамтдаа оролцож байгаа юм бас гэсэн тийм мэдрэмжийг их авч байгаа. 그래서 여러 가지 이제 어려운 상황 속에서도 이제 건축이 이제 계속 진행되고 순조롭게 이제 흘러가고 있습니다. Тэгээ янз бүрийн олон асуудал донд барилгын ажил бол ингээд ямар ч асуудалгүйгээр тэ ингээд сайн ингээд үргэлжлээ явж байгаа тасрахгүйгээр. 내일부터도 이제 또 다랑공원역에서 오셔가지고 마지막 골조 공사를 이제 함께 해줄 예정입니다. За маргаашнаас ахуулаа дархан төвтэй бүсийн чуулганууд маань ирээд тэр үлдсэн дамнуурын ажлуудыг хийж өгөх гэж байгаа. 여기 계신 분들도 직접 이제 참여는 못하시더라도 한 번 정도씩은 관심 두시고 기도 한 번 정도 해주시길 바라겠습니다. Энд байгаа хүмүүс маань бүгдээрээ ирээд үйлчилж байгаа оролцож ингээд биеэрээ үйлчилж чаддгүй юм гэдэг анхаарал тавиад сэтгэлдээ хадгалаа залбирч өгөөсэй гэж хүсье. 주님 앞에 가서 다 확인해 볼 겁니다. 이 사람이 기도했나 안 했나 제가. Эзний өмнө очиж бүгдээ шалгаж үзэхэд бодно шүү дээ. Шалгаж үзээд энэ хүн залбирсан байна уу үгүй юу гэдэг. 그때 다 기억될 거예요, 아마. Тэр үед бүгдээрээ дурсагдж мэдэгдэнэ. 자, 감사를 드리고 За та бүхэн талархлаа. 자, 오늘 말씀을 간단하게 이제 한번 같이 살펴보도록 하겠습니다. Үгнээсээ бүгдээрээ хамтдаа төр хуваалцъя. 지금 읽은 성경은 이제 구약 성경이죠. За сая уншсан Библи маань болохоор хуучин гэрээ байсан. 구약 성경에서 특별히 이제 이사야서인데 Хуучин гэрээн онцгойлоо Исая номноос уншсан. 구약 성경 속에 이제 신약이 들어 있다라고 그렇게 얘기합니다. Хуучин гэрээн дотор шинэ гэрээ хүртэл орцсон байгаа гэж хэлдэг. 그리고 신약에는 구약 성경이 펼쳐져 있다 이렇게 얘기합니다. Хуучин гэрээн дотор шинэ гэрээн дотор хуучин гэрээ маань бас дэлгээстэй байгаа гэж хэлж байна. 특별히 대표적으로 얘기할 수 있는 성경이 이제 이사야 성경인데 Онцгойлоо төлөөлөд хэлж болох Библи маань Исая ном. 성경 전체가 66권이죠. Библи маань өөрөө 66 номтой тийм биз? 그죠? Тийм биз дээ. 다 아시죠? Бүгдээрээ мэднэ үстэй. 우리 수준을 뭘로 보는 거야 이런 표정이시네. Биднийг юу гэж хэмжээд байгаа гэсэн царайгаар хараад байна гэн. 근데 이사야서가 66장으로 돼 있습니다. За Исая ном нь өөрөө 66 бүлэгтэй. 근데 희한하게 Тэгээ бас хачирхалтай. 구약 성경이 39권인데 Хуучин гэрээ маань 39 бүлэгтэй. 이사야 39장까지가 구약 성경이 딱 끝나는 것 같은 느낌을 받게 끝나요. Исая 39-р бүлгийг уншаад дуусгах юм бол яг хуучин гэрээг уншаад дуусах юм шиг тийм мэдрэмж төрдөг. 그리고 나머지 이제 27개 장 40장부터 66장까지가
За тэгээ үйлцэн 27-는 бүлэг болгохтой 40-оос 66 хүртэл 많은 사람들이 이제 구약 속에 들어있는 신약이라고 얘기합니다. олон хүмүүс은 хуучин гэрээн дотороо шинэ гэрээ гэж хэлдэг. 그래서 거기에 이제 메시아 예수 그리스도에 대한 그 예언도 그 중에 많이 기록돼 있습니다. Тэр сүүлийн бүлэг дотор нь Месиа буюу Есүс Христийн талаарх агуулга их орсон байдаг. 그 62장 내용도 그런 내용의 연속으로 이제 기록된 내용입니다. 62 дугаар бүлэг маань гэсэн тийм агуулгаар үргэлжлэн бичигдсэн агуулга байна. 그래서 이걸 이제 이렇게 읽어볼 때 Үнийг уншаад үзэх юм бол 굉장히 마음에 이렇게 위로, 감사 또 어떤 충격을 받습니다. уншаад үзэх юм бол зүрх сэтгэл тайтгарл өгөөд талархал тэгээ бас ингээд чочирсан мэдрэмжийг өгдөг. 정말 이렇게 내가 정말 이 예수 그리스도를 믿고 구원받았다는 것에 대한 놀라움을 또 느낄 수가 있고 Тэгээ бас би Есүс Христээр дамжуулаад аврагдсан байж тээ гэсэн тэр гайхалтай талархлыг 이 мэдэрдэг. 성경이 진짜 사실이구나 이거에 대한 또 감사가 느껴지는 장이라고 할 수도 Энэ 있습니다. Библи чинь үнэнхээр үнэн юм байж тээ гэдгийг мэдэрдэг тийм бүлгээ. 예수님이 이제 부활하시고 나서 이제 제자들에게 나타났죠. Есүс дахин амьлаа шавнартаа үзэгдсэн. 그죠? Тийм биз? 그리고 이제 믿지 못하는 부활에 대해서 믿지 못하는 제자들에게도 이렇게 말씀하시죠. Тэгээ дахин амьлалтын талаар итгэхгүй байгаа шавнартаа хүртэл ингэж хэлдэг. 모세의 글과 시편에 기록한 모든 것들이 이루어져야 된다 이런 말씀을 하셔요. Мосегийн бичээс болоод дуулал номон дээр бичигдсэн бүхэл бичээсүүд биелэх ёстой гэж хэлсэн байна. 그 우리가 요한복음 5장 39절은 많이들 알고 계시죠? Бүгдээрээ Иохан 5:39-ыг бүгдээрээ хичээжлээ мэдэж байгаа ах тийм биз? 성경 세미나에서도 자주 언급되는 구절이기도 합니다. Библийн семинар дээр ч гэсэн их дурддагддаг ишлэл байна. 그죠? Тийм биз? 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이렇게 기록돼 있죠. Та нараа бичвэрүүдийг судалдаг учраас тэдгээрийн дотор мөн хан бий гэж боддог учраас гэсэн байна. 그 비추에로는 이제 성경을 얘기하는 거잖아요. Бичвэр гэж байгаа нь Библийг хэлж байгаа. 예수님 당신은 당연히 구약 성경이겠죠. За Есүсийн үед өөрөө бичвэр гэж айлцсан юм чинь тэр нь хуучин гэрээг хэлж байгаа хань. 그 다음에 기록하기를 그 성경이 곧 나에 대해서 증거하는 거다라고 예수님이 직접 말씀하시죠. Түүний дараа Есүс боддоор айлдахдаа тэдгээр нь намайг гэрчилдэг билээ гэсэн байна. 누가복음 24장을 한번 Луг 보겠습니다. 24-р бүлгээс хамтдаа харъя. 누가복음 24장에 부활하신 예수님 이렇게 말씀하시죠. Луг 24-р бүлэг дээр дахин амьсан Есүс маань ингэж айлцсан байна. 먼저 24장 25절부터 보겠습니다. 25절. 24-ийн 25-аас нь хамтдаа харъя. 25절에서 27절까지 한번 같이 읽어보겠습니다. 25-аас 27 хүртэл хамтдаа уншия. Есүс монхог хүмүүсээ иш үзүүлэгчдийн хэлсэн бүхэнд итгэхдээ хойрох сэтгэлтэнгүүдээ Христ энэ бүх зовлон эдлэн тэгээд өөрийн сүр жавхланд орох ёстой байсан биш үү гэв. Тэгээд тэр Мосегоос эхлэн бүх иш үзүүлэгчид бүх бичвэрт өөрийнх нь тухай юу хийснийг тэдэнд тайлбарлав. 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는다 이렇게 책망하고 계신 거죠. За одоо иш үзүүлэгчдийн хэлсэн бүхэнд итгэхдээ хойрох сэтгэлтнүүдээ гэж зэмлэж байгаа хана. 그죠? Тийм багаз. 예. 믿긴 믿는데 안 믿는 거죠, 그죠? Итгэхийн хувьд итгэж байгаа гэхдээ хойрог итгэхгүй байна. 말이 이상하잖아요, 그죠? Энд чинь нөгөө авцалдахгүй үг байгаа сте. 믿긴 믿는데 안 믿는다는 말이 이상하지 않습니까? Итгэхийн хувьд итгэдэг гэхдээ хойрог итгэдэггүй гэж байгаа. 여기 이제 더디 믿는다 이렇게 말씀하셨는데 Тэгээ мөн эндээ итгэхдээ хойрог байдгаа гэсэн 이제 байна. 100% 확신은 없다라고 할 수가 있는 겁니다. Энд чинь юу гэсэн 100%ийн итгэл алгаа гэж хэлж байна. 그래서 예수님이 이제 모세와 모든 선지자의 글로 시작해서 성경에 쓴 예수님에 대한 기록을 설명해 줬다 이렇게 돼 있죠. Тийм учраас Есүс маань те Мосегоор дамжуулаад бичүүлсэн иш үзүүлэгчдийн бичвэрт тайлбарлаж юу хэлсэн бэ гэдгийг хэлсэн байна. 44절로 넘어가겠습니다. 44-р ишлэл 44절에서 44-өөс 47절까지 48절까지 또 같이 읽어보겠습니다. 48 хүртэл хамтдаа уншия. Тэгээд тэр тэдэнд ингэж айлдав. Та нартай хамт байхдаа миний ярьж байсан ёсоор Мосегийн хууль иш үзүүлэгчид болоод дуулал дахь миний тухай бичигдсэн бүхэн биелэгдэх ёстой гэд бичвэрийг ухааруулахын тулд тэдний оюун ухааныг нэ. Тэгээд тэр хандаж Христ зовлон эдэлж 3 дахь өдрөө өгөхстээс амьлах болно. Нүглийн уучлалыг авчрах гэмшил нь Иерусалимаас бүх үндэст нь түүний нэрээр тунхаглагдах ёстой гэж бичигдсэн юм. Энэ бүхний гэрчин та нар мөн. 자, 제자들에게 다시 나타나셔서 하신 말씀이죠. Шавнартаа дахин үзэгдээд айлцсан үг байна. 여기도 모세율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가르쳐 기록한 모든 것이 이루어져야 한다 이렇게 말씀하시고 Энэ үгэн дээр жигсэн Мосегийн хууль болоо иш үзүүлгийн номонд бичигдсэн зүйлс нь намайг
зааж байгаамаа гэсэн байна. 여기서도 이제 그 성경을 들어서 이제 말씀을 해주셨겠죠. Энэ ч гэсэн Библиэс иш та Библийг хэлсэн байж таараа штэ. 그죠? Тийм биз? 그 성경을 열어서 깨닫게 해줬다 이렇게 말씀했습니다. 자, тэгээ 마음을 열어서 깨닫게 했다. 이렇게 Оюун 말씀했습니다. ухааныг нэн тэдэнд ойлгуулваа гэж гарч байгаа 그렇죠. байна. Тийм биз? 구약 성경에 이제 예수 그리스도에 대한 예언이 뭐 학자들마다 다른데 뭐 300개 이상 기록돼 있다고 합니다. За хуучин гэрэн дээр одоо Есүсийн талаарх зөгнөл 300 гаруй байдаг гэдэг. Гэтэ яг судлаач эрдэмтдээс шалтгаалаад хаан жаахан зөрүүтэй. 예, 어떤 사람 뭐 350개가 이렇게 기록돼 있다 이렇게 말하기도 하는데 Зарим эрдэмтд нь 350 гаруй бичигдсэн байдгаа орчим гэлтэгдэг. 이제 유럽 쪽에서는 서양에서는 이제 예수 그리스도를 받아들인 게 거의 2000년 이상 되잖아요. За барууны орон Европ руу болохоор Есүс Христийг хүлээж аваад итгэсэн онтооллыг талах юм бол 2000 жилээ. 그 이제 우리에게도 이미 오랫동안 이렇게 이제 말씀이 왔었는데 다시 거부됐다가 다시 오고 거부됐다가 이런 게 반복됐었죠. Тэгээ бид бүхний хувьд гэсэн энэ үг нь аль дээр үед дамжигдан ирсэн боловч одоо түр хаалттай орчин үүсээд нэг цагдаад буцаж орж ирээд ингэсэн байгаа. 그렇죠. Тийм биз? 그 지금부터 1200년 전에 이미 몽골에서도 성경을 보는 사람은 성경을 아는 사람도 있었다는 증거들이 나오고 있잖아요. Одоогоос 1200 жилийн өмнө одоо Библийг уншиж итгэж байсан тийм баримт нотлохоонууд гэсэн Монголоос олдож байгаа. 세미나 때마다 보죠. 로니 비치기라고. За семинараар бүгдээрээ олж хардаг штэ тийм биз? 로니 비치? Лууны бичиг. 이 사람이 볼강 사람 이 사람. 이흉 볼간 이흉. За энэ хүн булганы хүн байгаа гэн. 거기 보면 호트군들에서 발견했다는 로니 비치를 우리가 가끔 보죠. Тэгээ хаяа бид бүхэн Булган аймгийн Хотог өндөр сумаас олдсон лууны бичээс гээд хардаг штэ семинараар. 그게 AD 한 700년 800년대쯤 그때 이제 그 유물이라고 얘기를 하죠. Тэр нь манай эртний 700 800-аад онд олцсон олдураа гэж үздэг. 그죠? Тийм биз? 예, 그렇습니다. За тийм баах нэ. 기록에 남아 있는 것만 따져도 몽골 땅에 복음이 들어온 지가 꽤 오래된 거예요. За баримт нотлохоо бичээсээс аваад үзэх юм бол Монгол нутагт энэ сайн мэдээ маань их эртнээс орж ирсэн баг. 근데 무슨 이유에서 이제 그 기록이 끊어졌다가 Гэтэ ямар шалтгаанаас юм мэдгүй орж ирээд түр хаагдаад 뭐 таслагдаа. 거부됐는지도 모르죠. За бүр улсаас нь ингээ хаасан ч гэж болно шүү дээ тийм биз? 울사서 뭐 막지 않았어도 국민들이 거부했을 수도 있겠죠. Ард түмэн нь бас хүлээж авахгүй байсан ч юм билүү тий? 그죠? 그러다가 또 기록에 남은 거에 따르면 쿠빌라이 때 성경이 번역이 됐잖아요. За тэгээ бичээсээс аваад үзэх юм бол Хувлаа хааны үед хүртэл Библи маань орчуулагдаж байсан байна. 그렇죠? Тийм биз? 그것만 해도 뭐 700년 전, 800년 전 이렇게 말할 수 있잖아요. За 그죠? ингээ бодоод үзэх юм бол одоогоос 700 800 жилийн өмнө гэж хэлж болно. 또 이제 끊어졌다가 За тэгээд харагдаж орж ирсэн байж дахиад тасраад 1800년대에 들어와서 또 몽골어로 성경이 또 번역이 되죠. 1800 оны үед бас Библиэд маань буцаж орж ирж харагдаад монгол хэлний хөрвүүлэгдсэн байна. 이게 역사에 이제 다 기록들입니다. 그죠? За энэ маань бүгд түүхэнд бичээстэй байгаа баримтууд аа. 그렇죠. Тийм биз? 그러니까 여러 번 이렇게 이제 이렇게 몽골에 들어왔는데 Хэд хэдэн удаа ингээд Монголд орж ирсэн. 네, 그리고 또 끊어졌다가 지금 이제 다시 들어온 거예요. 그죠? Тэгээд таслагдсан байжгаад одоо бидний үед дахиад орж ирж байгаа. 근데 유럽 같은 경우는 이제 2000년 동안 계속해서 그 예수 그리스도에 대한 믿음을 가지고 있었죠. Гэтэл Европын улсуудын хувьд болохоор 2000 жилдээ яг Есүс Христэд итгэх итгэлээрээ тэр чигээр үргэлжилсэн баг. 그래서 수많은 사람들이 성경에 대해서 많은 연구를 2000년 동안 한 거예요. Тийм учраас Тухайн улсын хүмүүс 2000 жилийн турш Библийн талаар их олон судалгааг хийж ирсэн баг. 그리고 성경이 사실이라는 증거 또 예수 그리스도가 성경에 기록된 대로 그 모든 예언을 성취하고 태어나고 그 일을 다 이루셨다는 것을 증명하고 있습니다. Тэгээ Есүс Христийн талаар ш нотлохоонууд байгаад бичээсийн дагуу тэрнийг төрөөд амьдраад ирсэн юм а гэдэг бүх зүйл нь нотлохоо баримттайгаар судлагдаад ирсэн байна. 그렇죠? Тийм байгаа сте. 예, 예수님 당시에 예수님을 직접 봤던 사람들이 전해준 것들을 또 연구하고 계속 증명이 2000년 동안 됐던 거예요. Есүс тухайн үед амьдарч байхад Есүсийн үхэл дахин амьдлаг өргөгдөлтийг харсан хүмүүс тараасныхаа дагуу судлагдаад нотлогдоод ирсэн байна. 그런데 놀라운 일은 Гэтэ энэ дунд гайхалтай зүйл нь юу вэ гэвэл 그런데 지금도 많은 사람들이 그것이 맞네 틀리네 이러고 있다는 얘기죠. батлагдаад ирсэн байхад олон хүмүүс энэ нь зөв байна, буруу байна гэж ингээ шүүгээ сууж идэв. 이미 확실하다고 이렇게 증명이 됐던 사건들 일들인데 Уг нь бол түүхэнд аль хэдийн үнэн гэдэг нь батлагдаад нотлогдоод ирчихсэн зүйлсүүд ч дээ. 우리가 이제 조금만 생각해도 예수 그리스도에 대한 예언이 300가지가 동시에 이루어진다는 건 불가능한 일인 거예요. Бид бүхэн чинь жаахан бодоод үзэхэд Есүсийн талаарх тэр 300 гаруй зөвгнөл нэг дор бүгд биелнэ гэдэг нь боломжгүй зүйл гэдэг юм. 그가 여자의 후손으로 태어난다. За тэр нэгэн эмэгтэй өрөвдөн 아브라함의 자손 아브라함, 이삭, 야곱, 다윗의 자손으로 온다. Авраам, Исаак, Яаков, Давидын удмаар ирнэ. 베들레헴에서 태어난다. 이런 모든 것들이 다 마저 들어가려면 Бэтлехемд төрнө гэсэн энэ бүх зөвгөнлүүд биелээ гэвэл 우연히 일어날 수는
절대로 불가능하다는 걸 알 수가 있는 거죠. аяанда цаанаасаа тэгж таарч биелнэ гэдэг маань боломжгүй байна. 이걸 계산했던 많은 사람들이 있는데 다 불가능한 것이 이루어졌다. 성경은 사실이라 이렇게 증명합니다. Үүнийг одоо боломжгүй үшээс хүмүүс натлаад Библи үнэн гэдгийг зөвшөөрсөн байна. 그러니까 우리 시대에 사는 사람들은 더욱더 확실하게 성경이 사실이고 유일하신 참 하나님의 말씀이고 유일하신 구원의 길이다 이걸 알 수가 있는 거죠. Тэгвэл бидний үед амьдарч байгаа хүмүүс батлагдсан Библийн дагуу цорын ганц үнэн, цорын ганц одоо амь зам болохыг мэдэж болох нь байна. 유일하신 구원의 길이고 Цорын ганц авралын зам 모두 성경 전체가 유일하신 참 하나님의 말씀이라는 걸 확실하게 알 수 있는 거죠. Библи маань тэ цорын ганц үнэн бурхны жинхэнэ үг юм байна гэдгийг мэдэж болох нь байна. 그렇죠. Тийм багаз. 성경이 얼만큼 하나님의 말씀이냐면 100%잖아요. За Библи маань тэгвэл хэдэн хувь бурхны үг вэ гэх юм бол 100% биз дээ тэ. 그죠? Тийм биз дээ. 성경이 이렇게 하라라고 말씀하고 그것이 이렇게 될 것이라고 말했다면 그건 무조건 그렇게 되는 거예요. 무조건. Библиэлд тэгэх болон тэгж хий гэсэн бол тэр нь гарцаагүй биелэх нь байна түүнийхээ дагуу. 그렇죠. Тийм биз? 자, 근데 2000년 전에 이제 예수님의 제자들에게 부활하신 주님이 나타나서 이렇게 말씀하신 거죠. За 2000 жилийн өмнө Есүс дахин амьлаа шавнартаа ингэж айлцсан бахан. 예수님 뭐 이런 말씀 안 하셨어도 부활하신 예수님이 확실하다는 것만 알았다면 정말로 확실한 믿음을 가질 수가 있었겠죠. За ингэж айлдаагүй байсан дахин амьсан эзнийг хараад итгэсэн бол тэ ингэж баттай мэдэж болох байсан. 근데 예수님은 굳이 또 성경에 기록된 말씀들을 통해서 모세의 율법, 선지자의 글, 시편에 기록된 예수 그리스도에 대한 예언을 자세히 설명해 주신 겁니다. Гэтэ Есүс маань өөрөө бүр баталгахын тулд Мосегийн хууль болон иш үзүүлэгчдад дуулал номон дээр бичигдсэн байгаа зөвнөлийн талаар хэлсэн бахан. 근데 예수 그리스도의 죄 사함의 복음과 그의 부활이 유대인들에게 멈추는 게 아니라 유대인들에게만 국한되는 게 아니라 47절에 보면 모든 족속에 전파될 것이다 이렇게 말씀하고 있죠. Есүсийн гимнүглийн төлөөхөө уучлалыг хийх тэр үхэл болоод нүглийг нь уучлсан гэдэг дахин амьлан зөвхөн юудэчүүдэд өгөгдсөн биш бүх ертөнцид өгөгдсөн гэдэг нь 47 дугаар ишлэл дээр гарч байгаа ахна. 그렇죠. Тийм багаз. 이것도 역사 속에서 계속해서 하나님이 일해 오신 거죠. Энэ маань бурхан энэ түүхэн дэлхийн түүхэнд байнга ажилласаар ирсэн бахна. 그래서 몽골 땅에도 기회가 있을 때마다 계속해서 복음이 계속 들어왔던 거예요. Тийм учраас Монгол нутагт боломж нь байх өгөгдөх үед байнга сайн мэдээ тараагдж ирсэн. 그리고 이 복음을 받은 사람들은 Энэ сайн мэдээг хүлээн авсан хүмүүс нь 너희는 이 모든 일의 증인이다. 48절에 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠. 너희는 이 모든 일의 증인이다. За тэгээд тэр сайн мэдээг хүлээн авсан хүмүүстэй Есүс айлдахдаа энэ бүхний гэрчин та нар мөн гэж айлцсан бахна. 그래서 지상 최대 명령이다 이렇게 말하죠. Тэгвэл энэ газар дээр хамгийн агуу тушаал гэж хэлж байгаа бахна. 그죠? Тийм багаз. 영어로 찾아봤더니 The Great Commission 이렇게 얘기하더라고요. За англиар хайж үзсэн чинь ингэж хэлдэг юм байна. 인기질 때 이게 이 누가복음이 이어지는 게 사도행전이죠. За Лук номны үргэлжил маань Үйлс ном бахна. 그죠? 사도행전에 그 지상 최대 명령 The Great Commission이 나오죠. За хамгийн газар дээр хамгийн агуу тушаал нь Үйлс номдэр үргэлжлээ гарч байгаа. 1장 8절입니다. 1:8 같이 읽어봅시다. бахна. Хамтдаа уншия. Харин ариун сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хүчийг хүлээн аваад Иерусалим бүх Юудэ Самар тэр байтугай дэлхийн хязгаарт хүртэл миний гэрч болно гэв. 그죠? Тийм 여기는 багаз. 이제 그냥 증인이 된 거다라고 말한 게 아니라 성령이 임하시면 이렇게 말씀했죠. За зүгээр л миний гэрч болчихно гэж айлдаагүй ариун сүнс та нар дээр ирэхэд гэсэн байна. 그렇죠? Тийм багаз. 그리고 권능을 받는다 이렇게 말씀했고 Тэгээ хүчийг авна. 예루살렘뿐만 아니라 온 세상에 이 말씀이 퍼질 거고 너희들이 증인이 될 거다 이렇게 말씀하는 겁니다. Тэгээ ганц Иерусалимд биш дэлхийн хязгаар хүртэл энэ сайн мэдээнд тунхаглагдана. Тэгээд та нар миний гэрчнэр болно гэж байгаа. 사도행전 1장의 이 앞부분과 누가복음 24장의 뒷부분에 연결된 그 내용이 마태복음 28장에 이렇게 나오죠. За Үйлс номын эхний агуулга Лук 24-ийн сүүлийн агуулга маань Матай номон дээр ингэж гарсан 마태복음 байна. 28장 보겠습니다. Матай 28 дугаар бүлэг. 18절부터 20절입니다. Матай 28-ийн 18-аас 20 дугаар ишлэл. 거기도 같이 읽어보겠습니다. Хамтдаа уншия. Есүс төвхөж ирээд тэдэнд тэнгэр газар дээрх бүх эрх мэдлийг надад өгсөн. Иймээс та нар яв. Бүх үндэстнийг дагалдуул. Эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээж та нарт тушаасан бүгдийн минь сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно гэж айлдав. 비슷한 내용이죠, 그죠? За төстэй агуулга байгаа сте.
쓰인 단어는 다르지만 За хэрэглэгдсэн илэрхийлэгдэж байгаа үгс нь ондоо. 동일하게 이제 지상 최대 명령입니다. Гэхдээ энэ газар дээр өгсөн хамгийн агуу тушаал байх нь. 그렇죠. Тийм 그게 байгаа. 이제 이런 말씀이 여기 신약에만 기록된 게 아니라 이제 구약 성경에도 미리 예언이 돼 있었던 겁니다. Тэгвэл энэ эдгээрээ тушаад үгс маань зөвхөн шинэ гэрээн дээр л гараагүй хуучин гэрээн дээр хүртэл аль хэдийн бичигдсэн байсан баг. 그 일부 내용이 이제 이사야 오늘 읽어봤던 이사야서 62장에 기록돼 있는 겁니다. За энэ агуулгын нэг хэсэг нь өнөөдөр уншсан Исая 12 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа байна. 그래서 62장을 이제 간단하게 살펴보면서 12 дугаар бүлгийг бүгдээрээ нэг товчхон бүгдийг харангаа. 우리가 이제 진짜로 마지막 때를 살아가는 그리스도인으로서 어떤 야망이 아니라 어떤 소망을 품고 어떤 마음을 가지고 이제 신앙생활을 해야 되나 이런 걸 좀 더 생각해 봤으면 좋겠습니다. Бид бүхэн төгсгөлийн үед амьдарч байгаа Христэд итгэгчийнхээ үед те ямар одоо зоригтой тэмүүлэлтэй бас ямар сэтгэлтэй байх вэ гэдэг талаар хамтдаа бодож үзцгээе. 먼저 1절부터 4절을 다시 읽어드리면 За 1-ээс 4-р ишлэлийг дахин уншиж өгье. Зөвхт байдал нь гэрэл гигээмэт аврал нь ассан бамбар мэт гарч ирэх хүртэл Сионы төлөө би дуугүй байхгүй, Иерусалимийн төлөө би чимээгүй байхгүй. Үндэснүүд зөвхт байдлыг чинь хамаг хаад алдрыг чинь үзнэ. Эзний амаар нэрлсэн шин нэрээр чи чамайг дуудана. Чи эзний мутардах үзэгсэлэнт титэм бурхны мутардах хааны толгой дох өмсгөл болно. Цаашид чамайг мартагдсан гэхгүй газрыг чинь зилүүд эзгүй зөвлүүд гэж нэрлэхгүй. Харин чамайг түүний доторх миний баяр хөөр гэд газрыг чинь гэрэлсэн гэж дуудах болно. Учир нь эзэн чамайг таалж газар чинь гэрлэх болно. 여기 이제 1절에 보면 이제 이 메시아 그리스도께서 이제 하실 사역에 대해서 미리 기록했다라고 할 수 있습니다. За нэгдүгээр ишлэлийг нь харах юм бол Месиа Христ ирээд хийх ажлын талаар хэлж байгаа байна. 첫 번째 이제 예루살렘 곧 시온이 회복될 거다. 유대인들이 회복될 거다 이걸 말씀하고 있는 겁니다. Нэгднээ Сион буюу Иерусалим юудачууд дахин сэргэнэ гэдгийг хэлж байгаа байна. 근데 구약에 기록된 이스라엘의 역사 이스라엘은 이제 교회의 그림자라고 할 수 있습니다. Хуучин гэрэн дээр бичигдсэн Израиль маань чуулганы сүүдэр илэрхийлэл гэж хэлж байна. 궁극적으로는 이제 교회가 세워지고 하나님께서 그 가운데 일하실 것을 말씀하신 거다라고 말할 수 있습니다. За нийтэр навчин чуулган босгогдоод бурхан түүнийг өдөртөн чиглүүлэх болно гэдгийг хэлж байгаа байна. 그래서 여기 이렇게 말씀했잖아요. 1절에 Тийм учраас нэгдүгээр ишлэлдэр ингэж хэлсэн байна. 시온의 공의가 빛같이 예루살렘의 구원이 햇불같이 나타나로 시온을 위하여 잠잠하지 않으며 예루살렘에 위하여 쉬지 아니할 것이다. 이렇게 말씀하고 Зөвхт 있죠. байдал нь гэрэл гигээмэт аврал нь асан бамбар мэт гарч ирэх хүртэл Сионы төлөө би дуугүй байхгүй, Иерусалимийн төлөө би чимээгүй байхгүй. 육신적으로 보면 이스라엘을 회복시키기 위해서 하나님이 계속 일하신다는 걸 알 수가 있잖아요. За махбодын зүгээс аваад үзэх юм бол Израилийг дахин сэргийхэд бол бурхан үргэлж ажилласаар ирсэн гэдгийг мэдэж байна. 2600년 전에 나라가 망하고 2600 жилийн өмнө улсын сүрээд 1900년 전에 전 세계로 쫓겨났던 이스라엘이 실제로 1948년도에 독립을 합니다. 1900 жилийн өмнө газар нутгаас тарж бутарсан Израиль маань 1948 онд тухайн их нутаг дээрээ улсаа дахин байгуулдаг. 그렇죠? Тийм биз? 2600년 동안 하나님이 계속 일하신 거죠? Тэгвэл 2600 жилийн турш бурхан тасралтгүй ажилласан байна. 물론 그 전에도 일하셨죠, 그죠? Мэдээж өмнө нь ч гэсэн ажилласаар ирсэн. 2600년 전에 나라가 망하지 않도록 계속 일하셨는데 결국은 하나님의 말씀을 어기서 망했잖아요. 2600 жилийн өмнө улсын сүрхгүй байхаар бурхан сахин хамгаалаа ажилласаар ирсэн боловч бурхны үгэнд дуулуургүй байснаас болоод улсын сүрсэн байна. 근데 그런 망한 이스라엘도 다시 회복시키는 일을 하실 거라고 이제 말씀하신 겁니다. Тэр сүрсэн Израилийг дахин сэргээхээр ажиллана гэсэн ажилласан байна. 열방이 네 공의 2절에 보면 열방이 네 공의를 열왕이 다 네 영광을 볼 것이다 이렇게 말씀하셨죠. Хоёр дээр үндэстнүүд зөвхт байдлыг чинь хамаг хаад алдрыг чинь үзнэ гэсэн байна. 궁극적으로 이 일이 천년왕국에서 이루어질 겁니다. Тэгвэл боддоор энэ зүйл маань бидний хувьд мянган жилийн хаанчлалд биелэх нь байна. 근데 또 교회 가운데서 이 일이 이루어지고 있고 주님이 일하시고 있고 또 우리를 통해서 그걸 이루시기를 원하신다라고 말할 수가 있습니다. Тэгээ бас бурхан маань тэгвэл чуулганаар энэ ажлыг бидний дотор байгаад энэ ажлыг хийхийг хүсдэгэ гэсэн байна. 솔로몬 성전에 이 두 기둥이 있었죠. Соломоны ариун өргөнд хоёр баг нь байсан тийм биз? 많은 사람이 알고 있는 야긴과 이제 보아스라는 두 기둥이 있었습니다. Олон хүмүүсийн мэддэгчлэн Яахан Буаз гэдэг хоёр баг нь байгаа. 야긴은 이제 그가 세우실 것이다 이런 뜻이 있죠. Яахан гэдэг нь тэр босгоно гэсэн утгатай. 그죠? Тийм биз? 그리고 보아즈는 Буаз нь 세우는 그분에게 힘이 있다, 능력이 있다, 그에게 능력이 있다 뭐 이런 뜻입니다. түүнд хүч нь бий гэсэн утгатай. 하나님께서 이제 하시는 일 가운데
Бурхны хийж буй ажил донд 이스라엘을 세우는 일이 있는데 Израилийг дахин босгож байгаа тэр ажлыг 하나님이 그 능력 있고 하나님이 뜻을 세웠으니까 반드시 세우실 거라는 겁니다. Бурхан түүнийг хийнэ гэж төлөвлөсөн юм чи хүчин түүнд байгаа юм чи түүнийгээ гарцаагүй биелүүлнэ гэсэн 근데 байна. 지금 교회 가운데서 그 일이 계속 이루어지고 있는 거예요. Тэгвэл энэ зүйл нь өнөө бидний үе чуулган дотор үргэлжлэн явсаар байгаа хань. 4절을 제가 이제 읽어보면 Дөрөвдүгээр ишлэлийг унших юм бол 제가 이제 몽골에서 이제 19년 정도 살아가고 있는데 за пастор маань Монголд ирээд 19 дэх жилдээ амьдарч 야, байна. 4절 내용이 몽골에서도 이루어졌다. 저는 이런 느낌을 받습니다. Дөрөвдөх ишлэл маань те Монголд ч гэсэн биелэж байгаа юм байна штэ гэсэн тийм мэдрэмжийг авдаг. 아까 역사를 말씀드린 것처럼 Төрөнд түүхийн талаар хэлсэнчлэн 이 버려진 것만 같은 메마른 황무지와 같은 영적으로 그런 땅 같은 이 몽골 땅에 하나님께서 계속해서 복음을 집어넣으려고 노력하셨잖아요. Бурхны хувьд те энэ мартагдсан зүйлүүд газар болсон сүнслэг тал дээр ийм болсон Монгол руу Бурхан сайн мэдээг байнга оруулсаар явуулсаар байгаа. 그렇죠? Тийм багаз? 그리고 여기 이제 몽골어로 이제 번역해서 이렇게 이제 기록했는데 원래 말로 이제 헵시바 뿔라 이렇게 이제 기록이 되는데 За монгол хэл дээр энэ дээр орчуулагдаа бичсэн үг нь бол уг хэлээрээ 오직 그냥 번역해서 오직 너를 헵시바라며 이렇게 말하고 있죠 이게. за 헵시바 гэж хэлж байгаа хэн зөвхөн чамайг 예. 나의 기쁨이 그녀에게 있다 뭐 이런 뜻인데 за миний баяр хөөр түүнд байгаа гэсэн утгатай байх нь. 여기 이제 퉁우 이제 여성명사로 여자를 이렇게 상징하는 그런 그 단어예요. За эмэгтэй хүнийг илэрхийлэн бичсэн тийм үг байх нь. 그래서 이제 여기 이제 원어로 이제 헵시바라고 돼 있는데 За их хэл дээр нь бол 헵시바 гэдэг. 그 또 이제 네 땅을 뷸라라 한다 이렇게 말씀하고 있죠. 뷸라라 한다는데 여기 이제 번역이 돼 있죠 여기. За монгол 결혼한 хэл дээр 여자다 이렇게 돼 газарчин 있는데 гэрлэх болно гэсэн байх нь. 하나님께서 이제 자기 소유로 삼는다 뭐 이런 뜻입니다. Тэгвэл Бурхан өөрийнхөө эзэмшил болгож авна гэсэн. 하나님이 사랑한다 이런 뜻이고. Бурхан бас хайрлаж байгаа гэдэг утгатай. 그래서 이제 계시록에 가보면 Илчлэл номон 또 дээр очиж 신약 харах юм 성경에 бол 보면 шинэ гэрэн дээрээс харах юм бол 예수 그리스도의 신부된 교회에 대해서 말하고 있어요. Есүс Христийн одоо тий сүд бүсгүй болсон чуулганы талаар илэрхийлэн хэлж байгаа юм. 예, 그래서 하나님이 정말 사랑하는 사람들, Бурхны үнэхээр хайрладаг хүмүүс. 하나님의 이제 예수 그리스도의 신부된 사람들, Есүс Христийн сүд бүсгүй болсон хүмүүс. 그 일이 Тэр ажил нь 그런 일이 몽골 땅에서도 이루어지고 있고 이루어졌고 이루어지고 있다라고 볼 수가 있잖아요. Есүс Христийн сүд бүсгүй болж байгаа тэр ажил нь өнөөгийн Монголд тий хийгдээд ирсэн хийгдэж байгаа хойштойч биелээ явах нь байна. 어떻게 생각하십니까? Та бүхэн юу гэж бодож чинь тэгэж явж байгаа болоо? 예. 이 구원받은 사람들이 생겨나고 있고 구원받은 사람들이 계속 생겨나고 있다는 것이 그 증거라고 할 수가 있겠죠. Хүмүүс аврагдаад аврагдсан ахын дүүс бий болоод хойштойч гэсэн аврагдаа явж байгаа нь энэ ажил маань өрнсөөр байгаа гэж хэлж болох нь байна. 그러면서 이제 하신 말씀이 Тэгингээ айлцсан үг нь 자, 이 2절 3절에 보면 2 3 дээрээс нь харах юм бол 열방이 네 공의를 열왕이 다 네 영광을 볼 것이요 үндэснүү зөвхт байдлыг чинь хамаг хаад алдрыг чинь үзнэ. 너는 여호와의 입으로 정하실 새 이름으로 일컬음을 받게 될 거다 이렇게 말씀했습니다. Эзний амаар нь нэрлэгдсэн шин нэрээр чамайг дуудана гэсэн байна. 주님의 몸된 교회를 이렇게 말한다고 할 수가 있습니다. Эзний бие болсон чуулган гэж хэлж байна. 그리고 이제 구원받은 사람들은 여호와의 3절에 여호와의 손에 아름다운 면류관 네 하나님의 손에 왕관이 될 것이다 이렇게 말씀하고 있습니다. Аврагдсан хүмүүс маань 3 дээр эзний мотордог үзэгсэн титэн бурхны мотордог хааны өмсгөл толгоон өмсгөл гэсэн байна. 구원받은 사람들이 그런 위치를 차지한다고 할 수가 있는 거죠. Аврагдсан хүмүүс нь ийм байр суурийг эзэлдэг авдгаа гэж хэлж 그렇죠. байна. Тийм биз? 우리가 그런 영광 가운데 들어갔다라는 것이 우리의 구원받았다는 증거인 거죠, 그죠? Бид бүхэн би гэдэг хүн тийм алдар дотор орсон гэдэг нь би аврагдсан гэдгийг нотолгоо байх нь. 그죠? 우리는 그런 소망을 가지고 있잖아요. Бид бүхэнд тийм итгэл найдвар 이 байгаа. 하나님이 기뻐하신 자라는 소망 그런 믿음이 있잖아요, 그죠? Бурханд таалагдсан нэгэн гэсэн итгэл байгаа тийм биз? 구원받았기 때문에 그렇습니다. Аврагдсан учраас тийм байх нь. 그리고 이제 그 구원받은 자들에게 Тэгээ аврагдсан хүмүүст 또 하나님께서 이렇게 이제 6절부터 이게 명령을 하시는 겁니다. Бурхан 6 дугаар ишлэлээс ахуулаад ийм хүн тушааж айлдж байгаа хань. 예루살렘 위에 하나님께서 이제 파수꾼을 세우신다고 했습니다. Иерусалимийн хэрмэн дээр Бурхан харуулуудыг тавив гэсэн байна. 그리고 그들로 종일종야 잠잠치 않게 하였다 이렇게 말씀하고 있습니다. Тэд өдөрчин дууга хураалгүйгээр амарсангүй гэсэн байна. 파수꾼은 이제
쉬지 않고 계속해서 성벽 위에서 파수를 쓰는 사람들이죠. Харуул гэдэг манай амралтгүйгээр тэр одоо харуулын байранда байгаад сахиж хамгаалж идэг байр. 물론 사람은 바뀌지만 계속 파수꾼은 존재하는 거잖아요. Мэдээж одоо ээлжинд гарч байгаа цэргүүд нь өөрчлөгдөж байгаа харуулын байр суурь тэр хүн байр суурь нь байсаар байгаа. 근데 이 파수꾼들이 여호와로 기억하시게 하는 자들이다 이렇게 말씀하고 있죠. За тэгээд энэ харуулууд нь эзнийг дурсагч нараа гэсэн байна. 하나님이 여호와 하나님이 Яхова бурхан 자기가 당신이 하실 일을 잊어버리는 분이 아니잖아요. Яхова бурхан маань өөрийнхөө төлөвлөсөн үйлдэх гэж байгаа ажлаа мартдаг бурхан бол биш. 그런데 특별히 그 하나님께서 일하실 수 있도록 기억해 하시는 역할을 하는 파수꾼을 세우셨다고 했습니다. Гэхдээ онцгойлоо бурханы ажлыг сануулдаг, хийхийг нь сануулдаг тэр харуулуудыг бий болгосон 그리고 байна. 너희는 쉬지 말라라고 이렇게 말하고 있습니다. Ингээ 6-гийн төгсгөл бүү амрагтун гэсэн байна. 사람이 돼가지고 창조주이신 여호와 하나님으로 기억하게 하시고 일하게 하시는 역할을 하는 그런 동력이 되는 사람들이 있다는 얘기죠. Тэгвэл одоо хүмнэр бүтээгдсэн боловч эзэн бурхныг ажиллаж чадхаартай түүнийг дурсдаг бас хөө ажлыг нь хийхэд хүсдэг, оролцдог тийм хүмүүсийг бий болгосон байна. 이 세상에 존재하는 유일한 사람들이 그런 유일한 사람들이 누구냐면 구원받은 사람들이죠. Бурхны ажилд хамтдаа оролцдог одоо энэ дэлхий дээр байгаа цорын ганц хүмүүс гэвэл аврагдсан хүмүүс байна. 여기 쉬지 말라 이렇게 말씀했잖아요. Энд дээр харах юм бол бүү амрагтун гэсэн байна. 그죠? Тийм байгаа. 신약 성경에서는 쉬지 말고 기도하라 이런 말씀을 기억하죠. Тэгвэл хуучин гэрэн дээр тасралтгүй залбир гэж гардыг санаж байгаа бах тийм биз? 그렇죠. Тийм биз? 데살로니가전서 보겠습니다. 1-р Тесалоник номноос хамтдаа харъя. 5장을 보겠습니다. 5-р бүлэг. 자, 16절부터 18절까지 같이 읽겠습니다. 16-аас 18-р ишлэл хүртэл хамтдаа уншия. Үргэлж баяртай бай, тасралтгүй залбир. Бүх зүйл талрах. Учир нь энэ бол та нарын төлөө Христ Есүс доторх Бурхны хүсэл мөн. 여기 이제 17절에 쉬지 말고 기도하라 이렇게 말씀했죠. 17-дээр тасралтгүй залбир гэсэн байна. 이것이 이제 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이다 이렇게 말씀했습니다. Христ Есүс доторх Бурхны хүсэл мөн гэсэн байна. 그러니까 하나님으로 쉬지 않고 계속해서 역사하게 하는 것이 기도다 이렇게 말할 수가 있겠죠. Бурхныг амраахгүйгээр үргэлжлүүлэн ажилуулдаг хүчин залбирлаа гэж хэлж байна. 그렇죠. Тийм биз? 누가복음 18장에서도 쉬지 말고 계속 기도하라는 뜻으로 한 비유를 말씀하시죠. Лук 18-р бүлэг дээр тэгсэн тасралтгүй залбир гэдгийг нэгэн зүйрлэлээр илэрхийлж бичсэн 누가복음 байна. 18장을 보겠습니다. Лук 18-р бүлгээс хамтдаа харъя. 1절을 보겠습니다. 1절. 1-р ишлэл. 1절만 읽어보겠습니다. 1-р ишлэлийг хамтдаа уншия. Сэтгэл алдрахгүйгээр байнга залбирах ёстойг тэдэнд ойлгуулахын тулд тэр ийм нэг сургаалт зүйрлэл айлдав. 항상 기도하고 낭망치 말아라라는 뜻으로 이제 비유를 말씀해 주십니다. Сэтгэл алдралгүйгээр байнга залбирах ёстой гэдгийг ойлгуулахын тулд зүйрлэл бичсэн. 그래서 여기 이제 유명한 재판관과 과부가 나옵니다. Тийм учраас энэ дээрээ нэг алдартай шүүгч одоо бэлэвсэн эмэгтэй талаар гарч байгаа хань. 그 과부가 계속해서 자기의 억울함을 풀어달라고 재판관을 찾아가죠. За энэ бэлэвсэн эмэгтэй те миний гомдолтой байдлыг арцалдагчаас мань салгаад өгөөч гэж шүүгчийг хайж 근데 очдог. 재판관은 귀찮아서 그 얘기를 들어주려고 합니다. За шүүгчтэй сүүлдээ бүр залхаад тэр эмэгтэй өмгөөллийг сонссон баг. 그런데 하나님은 구원받은 사람들을 귀찮은 존재로 여기시는 분이 아니죠. Хөлөө бурхан маань эзэн бурхан маань аврагдсан хүнийг нэг төвөгтэй оршигч тооцдог. 그 완전한 사랑으로 Тэр төгс хайраараа 바라보는 그런 분들이 구원받은 사람들입니다. төгс хайраар харж байгаа нь аврагдсан хүмүүс байна. 사랑의 눈으로 바라보는 거죠. хайрын нүдээр харж байгаа. 그래서 7절에 보면 Тэгээ 7-р ишлэл дээрээс 7절 8절을 같이 읽어보겠습니다. 7-8-р ишлэлийг хамтд нь уншия. Тэгвэл өөрт нь хандсан өдөр шөнөгүй хашгирах өөрийн сонгосон хүмүүсээ бурхан өмгөөлөхгүй гэж юу. Тэр тэднийг удтал хойшлуулна гэж юу. Би та нарт хэлий тэр даруй бурхан тэднийг өмгөөлөх болно. Харин хүний хүү ирэхдээ газар дээр итгэл олох болно. 거기서 읽겠습니다. 자, 하물며 7절에 보면 하물며 하나님께서 밤낮 부르짖는 택하신 자들 이렇게 말씀하고 있잖아요. За 7-р ишлэл дээр тэгвэл өөрт нь хандсан өдөр шөнөгүй хашгирах нэг бурхан өмгөөлөхгүй гэж юу гэсэн. 그 원한을 풀어주지 않겠냐 이렇게 말씀하고 있죠. Тэр гомдлыг нь тайлж өгөхгүй гэж юу гэдэг утгаар 그 бичигдсэн. 원한이라는 거죠. 원한. За тэр гомдлол байгаа ахнэ. 정말 이 검돌이라고 하는데 그 의미가 정확히 전달되는지 제가 모르겠어요 이게. За энэ дээр гомдлол гэж орчуулад байна. Яг тэр агуулга утга нь та бүхэнд яг хурж бууж очих нь тодорхой мэдэхгүй 그냥 байна. 검돌이 내가
검달이 아니라 그냥 내가 반드시 이루고 싶은 그런 소망인 거예요, 소망. Зүгээр нэг гомдлол биш би гарцаагүй те энэний учрыг нь олё тайлъя гэсэн хүсэл 이 тэмүүлэл. 원수를 갚고 있다는 그런 간절한 소망이라고 할 수도 있습니다. Бүр өшөөгөө авна гэсэн тийм нэг ингээд шүд зуусан байдал байдаг штэ. 그러면은 정말 간절한 소망이 있으면 얼마나 간절한 마음으로 부르짖겠어요, 그죠? За үнэхээр тэрвөө зүйлээ учрыг нь олё гэж байгаа ямар их чин сэтгэлээсээ түүнд хандах уу тийм биз? 특별히 택하신 자들의 그 원한이라고 말씀하고 있죠. За өөрт нь өөрийн сонгосон хүмүүсээ гэсэн байгаа сте. 그냥 사람이 아니라 하나님이 특별히 선택하신 그 사람들의 원한이라고 말씀하신 겁니다. Зүгээр хүмүүс биш бурхан өөрөө онцгойлон сонгосон хүмүүсийн дэр гомдлол гэсэн байна. 특별히 선택한 그 사람이 계속해서 부탁하는 거죠. За онцгойлон сонгосон тэр хүн үргэлжлүүлэн гуйсаар байгаа хань. 그래서 8절에 Тийм 그걸 учраас 한참 기다리겠냐, 속히 이루어준다 이렇게 말씀하신 거죠. 8 дээр те удтал хүлээлгэх хүү тэр дорн тэднийг өмгөөлөх болно гэсэн 자, байна. 11장도 보겠습니다. 11장. 11-р бүлгээс хамтдаа харъя. 누가복음 11장에는 그 마태복음 6장에 나오는 그 예수님의 기도가 거기에 기록돼 있죠. За Лук 11-р бүлэг дээр Матай 6 дээр гарч байгаа Есүсийн залбирлын талаар бас 주로 우리가 이제 마태복음 6장에 나오는 주님의 기도라고 해서 이제 그 내용을 암송을 많이 하죠, 그죠? бид бүхэн онцгойлоо Матай 6 дээр эзний залбирал гэдгээ жижиг сэдвийн дор тэрийг их цээжилдэг тийм 그죠? биз. 그러면서 그 뒤에 이제 붙여서 말씀하시는데 Тэгээ түүний хойно залгуулад хэлж байгаа. 한 친구가 밤에 찾아와서 자기에게 찾아온 손님의 죽을 떡을 달라고 빵을 달라고 부탁을 하는 겁니다. За нэгэн залуу шөнөөр ирээдтэй зочин ирсэн талах өгөөч гэж байгаа. 밤에 찾아온 거예요, 밤에. Шөнөөр хайж ирсэн байх нь байна. 그런데 이 친구가 그 빵을 내어주는데 За тэгээд нөгөө найз нь одоо талахыг өгж байгаа. 이 친구를 해서 내어주는 게 아니고 Гэхдээ найз нь ирсэн учраас найздаа талах өгөөд байгаа биш. 간절하게 요청을 했기 때문에 내어준다 이렇게 말씀하고 있습니다. Нөгөө хүн нь одоо үнэхээр тасралтгүй гуйсан учраас өгж байгаа гэсэн 그 байна. 8절부터 보겠습니다. За 11-ийн 8-аас 8절 ахуулаад 9절만 읽어보겠습니다. 8-9-р ишлэлийг нь хамтдаа уншийе. Би тоонорт хэлье. Хэрв тэр анд нөхрөөгээд босож юм өгөхгүй юм ахэд цөхрөлтгүйгээс нь болж тэр босож түүнд хэрэгтэйг нь өгөх болно. Би тоонорт хэлье. Гуй тэгвэл та нарт өгөгдөн. Хай тэгвэл та нар олно. Тогш тэгвэл та нарт нээгдэнэ. 자, 벗됨을 인하여는 내어주지 않는다 하더라도 강청함을 인하여 소용대로 준다 이렇게 말씀하고 있죠. Анд нөхрөөгээд босож өгдөггүй юм ахэд цөхрөлтгүй байдлаас нь болоод босож түүнд өгнө гэсэн байна. 9절은 마태복음 7장 7절에 나오는 말씀이죠. За 9-р ишлэл бол Матай 7-гийн 7 дээр гардаг 그죠? ишлэл байх нь. 가장 유명한 말씀 중에 하나죠. хамгийн алдартай ишлэл үгүүдийн 또 нэг. 많은 사람들이 좋아하는 말씀이기도 Тэгээ 합니다. олон хүмүүсийн бас дуртай дурладаг ишлэл. 구하라 찾으라 두드리라라고 말씀하고 있죠. Гуй хай тогш гэж байгаа ахна. 그래서 밤낮 쉬지 않고 구하는 자들의 소원을 이루어 주신다라고 말씀한 거죠. Өдөр шөнөгүй тасралтгүй бурханд хандан хашгирах юм бол түүнийг нь сонсож биелүүлнэ гэж 예, байгаа. 그런 기도가 창조주이신 전능자이신 여호와 하나님으로 쉬지 않게 하는 기도다라고 말씀하는 겁니다. Тэр залбирал хүсэл маань төгсөчд бурхан бүтээгч нэгнийтэй амраадаггүй ажилуулдаг юм а гэсэн байна. 다시 이사야서 62장에 가보면 Эргээд Исая 62 руугаа очих юм бол 여호와로 기억하게 하신 자들아 너희는 쉬지 말며 이렇게 말씀하고 있죠. эзнийг дурсагч нараа бүү амрахтун гэж байгаа ахна. 그죠? Тийм багаз. 언제까지 쉬지 마냐? За 7절에 хэдий хүртэл амрахгүй байх вэ гэвэл 7 дээр 또 여호와께서 예루살렘을 세워 세상에서 찬송을 받으시기 하기까지 тэр босгон байгуулж Иерусалимыг газрын магтаал болгох хүртэл нь 받으시기 하기까지 그로 쉬지 못하게 하며 이렇게 말씀하고 있죠. түүнд бүү амралт өгөгтун гэсэн байна. 이렇게 하는 자들이 누구냐면 간절히 계속해서 끊임없이 기도하는 자들이라고 말한 겁니다. За тэгвэл ингэж чадах нэгнүүд нь хинбэ гэвэл өдөр шөнөгүй тасралтгүйгээр залбирдаг хүмүүсээ гэж хэлж 자, байна. 하나님이 교회를 통해서 일하시는데 Бидний бурхан чуулганаар дамжуулаад ажилдаг. 하나님의 복음이 전 세계에 퍼지기를 원하시는 거죠. Тэгээ бурханы энэ сайн мэдээ дэлхийд даяар тунхаглагдаасай гэж хүсдэг. 전 세계를 떠나서 먼저 내 옆에 퍼지기를 원하실 겁니다. За бүх дэлхийд тунхаглагдаасай гэж хүсгээс илүүгээр аврагдсан миний эргэн тойронд төрүүлээ тараагдаасай гэж хүснэ. 내가 이 사람을 구원하고 싶다고 해서 내가 구원하는 게 아니죠. Би энэ хүнийг аврахыг хүсэж байна гэж би авраад өгчдөг болоо. 하나님께서 일하셔야 되는 거죠. Үгүй тэр дунд бурхан ажиллах ёстой. 그 하나님께서 일하시게 하고 기억하게 하는 방법이 간절한 기도라고 말씀하고 있는 거예요. Бурхан ажиллаж чадхаар бурхан тэр нэгнийг дурсаж мэдэж чадхаар ажилуулдаг арга нь чин сэтгэлийн цөхрөлтгүй залбирал байх нь. 그렇게 쉬지 않게 할 때 8절 9절과 같이 하나님께 풍성히 채워준다 이렇게 말씀하고 있습니다. Тийм хүү тасралтгүй амралтгүй ажиллах үед 7
8-9-дэр гарч ашлан бурхан хангалттайгаар дүүргэн өгнө гэж байгаа. 8절 9절 읽어드리면 8-9-р ишлэлийг уншиж өгөх юм бол эзэн баруун мутраараа хүчит гараараа тангаргалав. Би үр царайгч нь дахин дайснуудад чинь хоол болгон өгөхгүй. Чиний хөдөлмөрөөр би болсон шин дарсыг гадныхан уухгүй. Харин хураагчт нь түүнийг идэж эзнийг магтан, цуглуулагчт нь түүний ариун газрын минь хашаан дотор уун. 예, 하나님의 성전하에 모여가지고 이스라엘 사람들이 풍성히 먹고 마시고 축제하는 그런 모습이 기록되어 있는 겁니다. Бурхны ариун өргөнд Израильчууд маань цуглаад хангалттай элбэг дэлбэгээр идэж ууж найрлж байгаа дүр төрх гарч 예, байна. 하나님이 지키시면, Бурхан сахин хамгаалах юм 하나님이 бол 보호하시면 Бурхан хамгаалаад тэврэх юм бол 더 이상 이게 대적의 이제 위험이나 위협이나 그런 협박을 받지 않는다는 얘기죠. дайсны цүрдүүлэг дайрлага тэгж айдас нөмөрөхгүй гэсэн байна. 그들이 이제 생산한 농산물이나 포도주도 뺏기지 않는다는 얘기입니다. Тэдөө тарж ургуулсан ургамал ногоо усан үзмийн дарсаа дахин булгаалахгүй. 하나님이 평강과 풍성함을 주시겠다라고 약속하신 겁니다. Бурхан маань амар амгалан болоод элбэг дэлбэгийг өгнө гэж амласан байна. 그렇죠? Тийм багаз. 그래서 6절, 7절이 돼야 8절, 9절을 주겠다 이렇게 말씀하신다고 할 수 있습니다. 6 7 дугаар ишлэлийг үйлдэж сахих юм бол 8 9 дугаар ишлэл дээрхийг би та нарт өгнө гэж байгаа байна. 이사야 때에는 Исаягийн үед 이제 북쪽 이스라엘이 이제 거의 이제 망할 때였어요. 망할 때가 됐다가 망했어요. хойд Израиль маань бараг л суйрхтэрээ тулж ирээ суйрсан байна. 남쪽 유다도 Тэгвэл өмнөд Юда ч гэсэн 북쪽 이스라엘의 멸망을 통해서 하나님께서 다시 경고하시는 그런 시대였습니다. хойд Израилийн суйрлаар дамжуулаад өмнөд Юдад бурхан анхааруулгыг өгж байсан тийм үе байна. 그러니까 하나님의 경고가 이제 충만한 때다 이렇게 말할 수가 있죠. Бурхны анхааруулга сануулга нь бүр ингэ дүүрч гисэн тийм үе байсан гэж хэлж байна. 그러니까 하나님의 경고가 충만한 때가 언제일 것 같습니까? За тэгвэл бурхны анхааруулга хангалттай өгөгдөж байгаа үе нь хизээ юм шиг байна. 죄가 충만할 때 하나님의 경고도 충만하죠. Гим нүгэл дүүрээд ирэх үед бурхны анхааруулга ч гэсэн бүрээд ихсээд нэмэгдээд ирнэ. 그 이사야서 59장에 그 유명한 말씀 있잖아요. Исая 59-р бүлэг дээр тэр одоо алдартай үг байгаа. 무슨 유명한 말씀? Ямар алдартай үг 59장 вэ? 보겠습니다. 59-р бүлгийг хамтдаа харъя. 1절 2절 1 읽어보겠습니다. 2 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншийе. Үзэгтэн эзний мотор аварч чадхааргүй богино биш. Сонор нь сонсож чадхааргүй дүлий биш. Харин хилэнц чинь та нарыг бурхнаас хагцуулан нүглүүд чинь түүний нүрийг та нараас далдалжээ. Тиймээс тэр сонсдоггүй. 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심도 아니요 귀가 드나야 듣지 못하심도 아니라라고 말씀했습니다. Эзний мотор аварч чадхааргүй богино биш. Сонор нь сонсож чадхааргүй дүлий бишээ гэсэн. 오직 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었다 이렇게 말씀하고 있어요. Хилэнц чинь гимнүгэл чинь бурхнаас хагцуулан холдуулжээ гэж байгаа юм. 그죠? 우리가 자주 듣는 말씀이잖아요. Бид 그죠? бүхний ойр ойрхон сонсдог үг. 이스라엘의 상태, 유다의 상태가 이사야 시대 때 이랬다는 겁니다. Тэгвэл өмнөд Юдагийн байр байдал нь Исаягийн үед ийм байсан ба. 죄가 가리고 있었죠, 그죠? Гимнүгэл нь тэднийг халахалцсан байсан байна. 그래서 하나님이 주시는 그 은혜의 축복을 받을 수가 Тийм 없었는데 учраас бурхны өгж байгаа ивэл нэгүслийг авах боломжгүй байсан. 그런 이스라엘도 다시 회복시켜 주시겠다라고 말씀하시고 Гэтэл тэрийг нь хүлээж авахгүй боломжгүйсэн Израилийг дахин сэргэнэ гэж айлдан. 회복시켜 주시는 하나님이 계속 일할 수 있도록 간과라라고 말씀하시는 겁니다. За дахин сэргээж өгж байгаа бурхан тасралтгүй тэр газарт ажиллаж чадхаар та нар залбирanгүй гэсэн байна. 지금도 마찬가지죠. Тэгвэл одоо ч гэсэн ялгаагүй. 우리가 지금 이제 계속해서 듣는 말씀이 Бид бүхэн одоо хүртэл үргэлжлүүлэн сонсож байгаа үг маань 이 마지막 때라는 말씀을 계속 듣잖아요, 그죠? төгсгөлийн үе гэдэг үгийг байнга сонсож байгаа тийм биз? 교회 전체로 보면 Чуулганыг нийтээр нь аваад 자, үзэх юм бол 교회 시대가 예수님 이후에 시작이 됐잖아요. чуулганы үе маань Есүсээс хойш эхэлсэн байна. 2000년 됐습니다. 2000년. 2000 жил болжээ. 마지막 때라고 교회는 2000년 동안 들어온 거예요. За төгсгөлийн үе шүү гэж чуулган маань 2000 жилийн турш сонсоод ирсэн. 그렇죠? Тийм биз? 그러니까 지금 2000년 동안 들어왔는데 그 2000년이 거의 찼습니다. 그죠? 2000 жил сонсоод ирсэн. Одоо тэр 2000 он баг дүүрж байгаа. 그러니까 마지막 때 중에서도 아주 마지막 때다 이렇게 말합니다. Юу гэсэн төгсгөлийн үе гэж яригдж байгаа энэ үе дотроос үнэхээр сүүлийн төгсгөлийн үе байна. 그러니까 마지막 때라는 건 주님이 오실 날이 진짜 가깝다는 얘기죠. Төгсгөлийн үе гэж байгаа нь эзэн дахин ирэх нь үнэхээр ойрхон байна гэсэн үг. 그 이사야나 예레미야 같은 대선지서를 보면 Исая, Иремья гэсэн их ишүүдийн номыг харах юм бол 그러니까
유다나 이스라엘에 대한 책망 내용이 많이 기록돼 있습니다. Юда болоо Израилийн талаарх зэмлэлийн агуулга их бичигдсэн байна. 결국은 그때 이사야 지나서 예레미야 때 망하잖아요. За тэгээ Исая өнгөрөөд Иремьягийн үед сүрдэг. 그러니까 이사야 때 이스라엘 망하고 Исаягийн үед хойд Израиль сүрдэг. 예레미야 때 남유다도 망하고. Иремьягийн үед өмнөд Юда сүрдэг. 그러니까 결국은 북이스라엘이든 남유다든 죄악이 충만하던 때죠. Тэгээд үгсүгэ эцтэй ердөөсөө хойд Израиль өмнөд Юда мань гимнүглэр дүүрсэн. 근데 어떤 죄악이 충만했을 것 같습니까? Ямар гимнүглэр дүүрсэн байсан бол 이 하나님에 대한 무관심이었어요. 하나님에 대한 무관심. Бурхан руу хандсан үл анхаарал байсан байна. 먹고 마시고 하는 데는 앞장섰는데 Идэж уух асуудалд бол тэргүүлэн манлайлж 이 исэн. 하나님에 대한 것은 무관심했죠. Харин Бурхан руу хандсан хандлага дээр нь анхааралгүй байсан байна. 이사야 5장 봅시다. 이사야 5장. Исая 5 дугаар бүлгээс хамтдаа харцгаая. 5장 11절 12절 읽어보겠습니다. Исая 5-ын 11 12 дугаар ишлэл хамтдаа уншицгаая. Сархтад согтуурхаар хойноос нь хөөцөлдөн өглөө эрт босож дарсан цохиултлаа өдөж орой болтол байгчид хөөрхийе. Тэдний найр нь лир босоо ятаг хингэрэг лимб дарсаар хөгжин. Гэвч тэд эзний үлсийг үл анхаарч мухтрынхын ажлыг ис тунгаадаг. 여기 잔치하는 모습이 나타나죠. Энэ дэр найрлаж байгаа дүр төрх гарч байна. 그러니까 먹고 마시고 잔치하는 일에는 누구보다도 앞장섰는데 За идэж ууж найрлаж зугаа цэнгэгтэр хин хүнээс төрүүлээд хийдэг байсан. 여호와의 행하심을 관심치 아니하며 그 손으로 하신 일을 생각지도 않는다 이렇게 말씀했죠. Гэвч тэд эзний үлсийг үл анхаардаг мутрынхын ажлыг ис тунгаадаг гэсэн байна. 인류 역사 속에서 Хүндрэлтний түүхэнд 지금 시대가 이제 물질 문명이 가장 발달했던 시대입니다. одоогийн энэ 발달한 үе маань 시대입니다. те эд метрал ямар нэгэн зүйлээр бүр ингээд хангалуун болцсон, өсөж хөгжсөн, дэвшсэн үе. 그렇잖아요. Тийм биз? 자, 학생들도 이제 그 역사를 배울 텐데 За сурагч нар ч гэсэн түүхийг сурж байгаа. 몽골 역사 속에서도 지금처럼 풍성한 때는 없었을 거예요. 그죠? Монголын түүхэнд хүртэл өнөөгийнхтэй адилхан юм элбэг дэлбэг үе өнгөрсөн түүхэнд байгаагүй тийм биз? 집에 옷장에 가면은 평생 입어도 못 입을 옷들이 쌓여 있는 사람도 많죠. Гэрийнхэн одоо хувцсны өрөөнд очиод үзэхэд насаараа өмсөж илээж барахааргүй хувцаар дүүрэн өрөө байгаа. 먹을 것 때문에 전쟁터에 나가는 사람 없잖아요. 그죠? Идэх зүйл олж авахын тулд дайнд гардаг хүн байхгүй байгаа шүү. 그렇죠. Тийм 먹는 байгаа. 것도 풍성하잖아요. Идэж уух зүйл нь хүртэл элбэг хангалуун байна. 그 차는 또 얼마나 많은지 Тэгээ машин бас ямар их гэж 안 막히는 날이 없잖아요. 안 막히는 날이. төгжирдэггүй өдөр гэж байдаггүй шүү дээ, тий? 어제는 더군다나 무슨 행사한다고 울란바토르 빠져나가는데 3시간 걸렸다는 사람도 있더라고요. За өчигдөр бас ямар нэгэн үйл ажиллагаа байгаад хотоос гарах гад 3 цаг төгжирсэн хүмүүс бас байсан. 징기스칸도 타지 못했던 자동차를 다 한 대씩 다 갖고 있어요. 다. Чингис хааны унж үзөөгөө автомашиныг бүр нэг нэгийг аваа байж байгаа. 그렇죠. Тийм байгаа шүү дээ. 제가 이제 말씀 준비하면서 뭐 좀 데이터 좀 찾아보다가 Би одоо үгэнд хэрэгтэй энийг материал хайж байгаад 몽골의 이제 경제 성장률을 찾아봤어요. Монголын эдийн засгийн өсөлтийн талаар хайж үзсэн. 최근 한 10년 정도 걸 찾아봤는데 Тэгээд ойрын 10 жилийнхийг хайж үзсэн. 매년 한 평균 한 7% 이상 성장했어요. 7% Тэгээд 이상. эдийн засгийн өсөлтийг нь аваад харсан чинь тэгээд жил болгон 7% орчим өссөн байна. 제가 이제 처음 왔을 때가 이제 2007년도거든요. Пастор анх 2007 онд Монголд ирж исэн. 그러면 거의 이제 20년 됐잖아요, 거의. Тэгээд бараг л одоо 20 жил боллоо 그죠? шүү дээ. Тийм байгаа. 근데 그때는 더 많이 성장했거든요. Тэр үед яг үндэ илүү өссөн байсан. 그러니까 대충 계산해봐도 20년 동안 매년 7%면 140% 성장한 거죠. За өнгөцгөн бодоод үзэхэд одоо тий одоо ингээд 7 онд ирсэн гэсэн 140% өссөн байна. 그렇죠. Тийм байгааз. 그동안에 한국 성장률 봤더니 2%대더라고, 2%. За тэгээд тэгвэл энэ хугацаанд Солонгосын эдийн засгийн өсөлт хэдэн хувь өссөн бэ гэж 2% өссөн байна. 20년 성장해봤자 40%예요, 40%. За тэгээд 20 жил өслөө гэхэд тэгээд 40% өссөн байна. 그러니까 물질 문명이 그렇게 발달해서 먹고 마시고 살아가는 데는 편리해졌다는 얘기입니다. Эд материалын хувьд ч гэсэн тэгж өсөж дэвшингүүдээ идэж ууж амьдрахад бол нэг асуудалгүй болцсон гэсэн. 근데 몽골뿐만 아니라 전 세계적으로 Гэтэл ганц Монголоор биш дэлхийн нийтээр 이 영원한 것에 대한 관심, 하나님에 대한 관심, 진리에 대한 관심들은 점점 줄어들고 있는 거죠. дэлхийн нийтийн хүмүүстийг аваад үзэх юм бол энэ бурхны талаар анхаарах, мөнх амьдрал, тэг мөнхийн зүйлсийн талаар анхаарах тэр үзэх бодох зүйл нь багассан байна. 그렇죠. Тийм байгаа. 그리고 이렇게 살아가는 것처럼 보여요. 이렇게 살아가는 Тэгээ яг л 것처럼. ингэж амьдарж байгаа юм шиг 22장 봅시다. 22장. 22 дугаар ишлэл. 22 дугаар бүлэг. 11절부터 11-ээс ахуулаад 14절까지 한번 같이 읽어보겠습니다. 14 хүртэл хамтдаа уншия.
11-ээс 14 хуучин цөөрмийн усан зориулан хоёр хермийн хоронд усан сан барьсан ч үүнийг хийсэн нэгнийг та нараа үл ажиж үн эрт үүнийг төлөвлөсөн нэгнээс ис анхаарчээ. Тэр өдөр төг дүмдийн бурхан эзэн маань та нар таар нөмрөн үсээ хусаж гашуудан уйл гэж дуудсан боловч харин та нар зугаа цэнгэл баяр хөөр болж үхэр нэдэлж хонь алж мах идэж дар сууж маргааш үхэх хэмчин идэж ууцхай гисгэсэн. Тиймээс төг дүмдийн эзэн өөрийгөө чихэнд минь илгээгээст. Та нарыг үхэл хүртэл энэ хилэнц үнэхээр уучлагдахгүй гэж төг дүмдийн бурхан эзэн айлдав. 여기도 이제 비슷한 말씀이 기록돼 있죠. Энд ч гэсэн төстэй үг бичигдсэн байна. 하나님께서 하신 일에 대해 관심 없다라고 말씀하고 있습니다. Бурхны хийж буй ажил та нар үл анхаардаг гэсэн байна. 그렇죠. Тийм байгаа. 하나님은 회개하고 Бурхан бол гимшиж 복음을 믿으라라고 сайн 말씀하시는데 мэдээнд итгэх тун гэж хэлж 이 байгаа. 12절은 이제 철저하게 회개하는 모습이잖아요. 12 дугаар ишлэл бол бүрэн эргэж байгаа, гимшиж байгаа төрх байна. 근데 13, 14절은 Гэтэл 13, 14 дугаар ишлэл нь 자 13절 보면은 13 дугаар ишлэлийг харах юм бол 내일 죽으리니 먹고 마시자 이렇게 말한다고 하고 있죠. маргааш үхэх юм чин идэж ууцхай гисгээсэн гэсэн байна. 그렇죠. Тийм багаз. 마음에 뭔가 울림이 있지 않습니까? 울림이 Энэ 있잖아요. үгийг уншихаараа сэтгэл яагаад ч хатгахдахгүй 야, байна уу? 어쩌면 우리 시대 사람들과 똑같냐 이렇게 할 수가 있잖아요. 그죠? Тэгээ нэг талаар аваад үзэх юм бол яг бидний үеийн өнөө үетэй адилхан байгаа 그렇죠? даа. Тийм 자, байгаа. 이스라엘이 망할 때 Израиль сүрэх үе. 지금 이제 인류 전체가 하나님의 심판의 앞에 서 있는 거죠. Одоо хүн төрлөختөн бүхэлдээ бурхны шүүлтийн өмнө зогсож байгаа. 그때나 지금이나 약 2600년이라는 시간차가 있는데 상황은 똑같다는 얘기죠. Тэр үе бай өнөө үе бай те 2600 гэсэн цаг хугацааны ялгаа гарч байгаа боловч дүрх нь яг ижилхэн байгаа дээ. 많은 사람들이 진짜 내일 죽을 테니 오늘 잘 먹고 잘 살자 이런 마음 갖고 살아간 것처럼 보이잖아요. Одоо үеийн хүмүүстэй бүгдээрээ л маргааш үхэх хэмжээний амьдаа сайхан идэж ууж хэрглэж амьдрах гэсэн тийм сэтгэлийн хандлагатай амьдраад байгаа юм. 그렇죠. Тэ? 내일을 위해서 뭔가 계획을 세우고 그러잖아요. 자기의 육신적인 어떤 안락을 위해서. Өөрийнхөө махбодын ашигын төлөө маргаашийн төлөө ямар нэгэн зүйлийг төлөвлөж босгоод 그렇죠. байгаа юм тий. 14절에 보면 14 дээрээс харах юм бол 이 죄악은 너희 죽기까지 속하지 못한다 이렇게 말씀했죠. та нарын үхэл хүртэл хилэнц нь үнэхээр уучлагдахгүй 자, гэсэн. 이런 삶 속에서 깨어난 사람이 그리스도인이라고 말할 수 있는 겁니다. Тэгвэл ийм амьдрал дундаас сэргэж дахин амьсан Христэд итгэгч хүн гэж хэлж болно. 그리스도인이 누굽니까? 그리스도인. Христэд итгэгч гэж яг хэн бэ? 우리가 속으로 이런 얘기 들으면 이렇게 말하잖아요. Бид бүхэн ийм зүйл сонсороо дотроо ингэж боддог. 우리 이렇게 얘기해줘. 우리. Бид гэлдэг. 구원받은 나 이렇게 생각하잖아요. Аврагдсан би штэ гэж боддог. 그렇죠. Тийм биз? 그럼 구원받은 나는 어떤 모습으로 살아가야 되냐? За тэгвэл аврагдсан би гэдэг хүн ямар төрхөөр амьдрах ёстой 이런 вэ? 모습으로 살아가면 안 되겠죠, 그죠? Энэ ишлэл дээр байгаа шиг амьдрж болохгүй үстэй тий. 하나님께서 계속해서 우리 가운데서 일하게 하는 행동을 해야겠죠. Бурхан үргэлж надтай хамт байгаа миний дотор ажиллаж чадхаар би үйлдэж амьдрах ёстой ахна. 그렇잖아요, 그죠? Тийм биз дээ. 그래서 이제 파수꾼의 네가 되라 이렇게 말씀하시는 Тийм 거잖아요. учраас 하руулан чи болоо гэж хэлж байгаа. 이사야서 6장 8절에도 유명한 말씀이 있죠. Исая 68 дээр тий алдартай үг. 6장 8절에 6-гийн 8 дээр алдартай үг байгаа. 우리가 누굴 보낼 거 하나님 이렇게 말씀하시죠. Бурхан би хэнийг илгээх вэ гэдэг. 찾아봅시다 거기. Хайж олж харъя. 같이 읽어보겠습니다. За 6-гийн 8 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншийе. Дараа нь би хэнийг явуулах вэ? Хэн бидний төлөө явах вэ гэсэн эзний дууг би сонсоод би энд байна намайг явуулаач гэж хэлэхэд. 유명한 말씀이죠, 그죠? Энэ үнэхээр алдартай үг тийм биз? 뭐 한 번 이상은 다 들어봤을 겁니다. Бүгдээрээ нэг удаа бол сонсоод 이 үзсэн. 주의 목소리를 이사야 선지자가 들었습니다. Эзний дуу хоолойг Исая иш үзүүлэг сонссон байна. 이런 목소리를 누가 듣게 될까요? За тэгвэл энэ дуу хоолойг хэн сонсох ёстой вэ? 이사야 같은 특별한 선지자만 듣게 될까요? Исаятай адилхан тийм онцгой иш үзүүлэгчид энэ дууг сонсдог болов? 사도행전 1장 8절 아까 읽어봤죠? Үйлсэн 1:8-ыг бүгдээрээ төрөнд уншсан. 너희에게 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 예수 그리스도의 증인이 된다 이렇게 Ариун 말씀하셨어요. сүнс бууж ирэхэд та нарын хүчийг хүлээн аваад Есүс Христийн гэрчнэр болно гэсэн. 그렇죠? Тийм биз? 그럼 성령 받은 구원받은 사람은 다 듣는다라고 할 수가 있는 거죠. Тэгвэл ариун сүнсийг хүлээн авсан аврагдсан Христэд итгэгч нар энэ дуу хоолойг бүгдээрээ сонсдог гэж хэлж байна. 지금도 하나님 이렇게 말씀하신다 할 수 있는 겁니다. Одоо ч гэсэн бурхан ингэж үгээ айлдаж байгаатай адилхан байна. 누가 나의 파수꾼이 될 거냐, 누가 나를 기억을 상기시켜 줄 사람이 될 거냐 이렇게 말씀하신다는 거죠. Хэн миний харуул болох вэ? Хэн миний сэтгэлийг сэрүүцүүлдэг
Нүгэлтийг нэгэн болох вэ гэж байгаа хань. 그렇잖아요. Тийм биш гэж юу? 내가 여기 있나이다라고 말할 사람이 누굽니까? Тэгвэл би энд байна гэж хэлж чадах нэгэн хэн бэ? 자, 울란바토르의 골짜기에 Улаанбаатарын энэ хөндөй ам болгоно. 심지어 100km 떨어진 바그노로도 울란바토르의 한 구조. За эндээс 100 хэдэн километрийн цаана байгаа Багнуур хот маань ч гэсэн Улаанбаатарын нэг дүүрэг. 알아요? Мэдхүү. 거기서 32,000명이 산대요. Тэнд 32 мянган хүн амьдардаг. 그러니까 어르침으로 한 200만이 여기 수도권 포함해서 이 근처에 다 몰려 사는 것 같아. За орчмоор 32 мянган хүн орчим амьдардаг. Тэгээ яг ингээд аймгаа үлээ дүүргээ тойроод 아니 그게 아니고 울란바토르의 중심으로 해서 울란바토르 안뿐만 아니라 이게 근처에 이제 그러니까 이게 투어에막 속에 모여 사는 사람이 한 200만 되는 것 같아. 200만. тэгвэл Улаанбаатараар төвлөөд одоо Багнуур дүүрэг ороод Төв аймаг ороод яг энэ нийслэлээ хүрээлээд амьдарч байгаа монголчуудын тоо гэх юм бол нэг 2 сая орчим болох гээд байна. 등록을 했든 안 했든 다 포함해 가지고. Ямар ч байсан те энэ нийслэлд бүртгэлтэй бүртгэлгүй хүмүүсийг нийлүүлэх юм бол штэ. 그렇죠. Тийм биз? 그렇지 않고서 이렇게 길이 막힐 수가 없잖아, 그죠? Тийм биш л бол Улаанбаатар ингэж амар төгжирнэ гэж байхгүй те. 그렇잖아요. Тийм байгаа 그러니까 штэ. 이 수많은 사람들 속에서 Тэгвэл энэ асар олон хүмүүсийн дунд 이런 음성을 듣고 대답할 사람이 누가 있겠냐는 말이에요. энэ дуу хоолойг сонсоод хариулах хүн хэн байх вэ? 동북교에 있어요. За өдөр зүүн 서북교에도 있어요. чуулган, баруун чуулганд ч 야르막도 있고요. Яармаг байна. 또 어디 있어요? Тэ хаана вэ? 날레우도 있고. Налаах байна. 100km 떨어졌지만 바그노로도 있고. 100 км-ийн цаана байгаач Багнуур чуулган байна. 우리 교회는요 30명 아이들까지 다 비야 30명밖에 안 돼. 30명. За манай чуулганы хувьд болохоор хүүхдүүд нь хүртэл ороод нэг 30 орчим аа. 거기도 몇 명 빠지면 또 한 20명밖에 안 나와. За тэгээ хэдэн ингээд ажил төрөлтэй хасагдчих юм бол 20-од л хүн. 중앙교회에서 그 역할을 한다면 얼마나 아름답겠어요. 그죠? Улаанбаатар төв жуулган маань энэ үүргийг гүйцэтгэл хичнээн үзэгсэлэнтэй байх 건물도 вэ? 이렇게 크게 졌는데. Барилга хүртэл ингэж томоор барьсан. 그렇죠. Тийм биз? 예. 우리가 구원받고 난 다음에 Бид бүхэн аврагдсны 자, дараа 구원받기 전에는 구원받는 게 목적이었죠. аврагдахын өмнө бол аврагдах маань зорилго байсан. 구원받은 이후에는 Тэгвэл аврагдсны дараа 이제 내 신앙을 튼튼히 하고 өөрийнхөө итгэлийг бат бөхөө болгож үндэслүүлээ. 이제 적극적으로 나아가는 신앙생활을 하는 거죠. 그죠? Үндэслүүлснийхээ дараа тэгвэл итгэвтэйгээр гараад итгэлээр амьдрах. 1년 지나고 Нэг жил 구원받고 өнгөрлөө. 나서 Аврагдсны дараа штэ. 2년 지나 Нэг жил 3년, өнгөрлөө, 2 жил 5년, өнгөрлөө, 3 жил 어떤- өнгөрлөө. 어떤 분은 Тэгээ 5 жил 10년, өнгөрлөө. 20년 된 분도 있을 거예요. Зарим хүмүүс нь бидний дунд 5 жил, 10 жил болсон хүмүүс ч байгаа. 우리 몽골 교회가 이제 21년쯤 됐죠, 그죠? Монгол чуулган маань одоо байгуулагдаа сайн мэдээ тараагаад 21 жил болсон байна. 그죠? Тийм биз? 제가 처음에 왔을 때부터 본 분들 아직 남아 있는 분 많이 계십니다, 계셔. За хамгийн анх Монголд ирээд уулзж исэн, хамт нүгрэлж исэн хүмүүс маань одоо хүртэл байгаа ах. 20년 정도 지났어요, 그죠? 20 жил өнгөрчээ. 많은 사람들이 구원받았다고 얘기합니다. Олон хүмүүс аврагдсан гэж хэлж байгаа. 누가 그럼 주님의 파수꾼이 되고 누가 주님의 말씀에 따라 나아갈 거냔 말입니다. За тэгвэл хин нь эзний харуул болоод хин нь эзний айлцны дагуу гарч явах вэ? 선교사님이 갈 거예요, 이게 아니죠. Пастор сайн мэдээ тараагч номдогч нар л явчихаа гих биш шүү дээ. 세워진 전수사님이 가는 게 아니잖아요, 그죠? За чуулганаас дуудагдсан номлогч л явдаг бол. 그래서 62장 다시 보면 62 дугаар ишлэлээс дахиад 10절부터 이제 본격적으로 이렇게 말씀하시는 겁니다. 62 дугаар бүлгээс харах юм бол 10 дугаар ишлэлээс ахуулаад бүр ингээд итгэвтэйгээр хэлж байгаа ах юм байна. 여기 보면은 10 дээрээс харах 다섯 юм бол 가지 명령이 나온 게 다섯 가지 명령. 5 тушаал гарч байгаа. 나아가라가 있고 Гарцгаа, 길을 예비하라가 있고 замыг бэлтгэцгээ, 대로를 수축하라가 있고 за замыг тэгшэл, 도를 제하라가 있고 чулууг зайлуулах тун. 만민을 위하여 길을 들라 이렇게 말씀하고 있습니다. За тэгээд ард түмний төлөө туг босгох тун гэж байгаа ах юм. 그러니까 이 구약 성경에서부터 이 복음은 만민 모든 민족에게 전할 것이 미리 기록돼 있었던 거예요. Хуучин гэрээний үеэс ахуулаад энэ сайн мэдээ маань бүх үндэстэнд тунхаглагдаж зарлагдах болно гэдгийг хэлсэн 이제 байна. 이스라엘 민족을 하나님이 선택한 이유 중에 하나가 Израиль үндэстнийг сонгосон шалтгааны нэг нь 뭐에 가장 유명한 게 뭐예요? хамгийн алдартай сонгосон шалтгааны нэгдүг нь юу вэ? 왜냐하면 왜 선택했냐면 하나님을 증거하기 위해서 선택한 거죠. Нэгдүг нь бурхан өөрийгөө гэрчлэхийн тулд Израилийг сонгосон байна. 야가드 게웰. 왜냐하면 Яагаад гэвэл 하나님을 증거하는 민족을 선택한 거예요. бурхан өөрийгөө гэрчлэх үндэстнийг сонгосон байна. 그래서 이스라엘 민족을 제사장 민족이다 이렇게 말도 해요. Тийм учраас Израиль үндэстнийг тахилж үндэстэн гэж хэлдэг. 하나님을 알려주는 사람들이 이 사람들이. Бурханыг мэдүүлдэг тийм хүмүүс байна. 근데 신약 시대에 와서 Шинэ гэрээний үед ирээд 교회가 그 역할을 하는 거죠. 교회가. чуулган тэгвэл тэр үргийг гүйцэтгэж байгаа байна. 그죠? Тийм биз? 베드로전서 2장 1-р Петр 보겠습니다. 2-р бүлгээс хамтдаа харъя.
2장 9절을 보겠습니다. 9-р ишлэл 1-р 같이 읽어보겠습니다. Бедро Жонсоо 2. 예? 베드로 전서 2장. За 1-р Бедро 2-ын 9-р ишлэлийг нь хамтдаа уншийе. Харин би та нар сонгогдсон угсаа хаанд дахилч нар ариун үндэстэн бурхны эзэмшлийн ард түмэн юм. Ингэснээр харанхуугаас та нарыг өөрийн гайхамшигт гэрэлт рүү дуудсан. Түүний хүчирхэг үйлдэлийг нь та нар тунхаглах юм. 예, 하나님이 특별히 선택한 하나님의 소유된 백성, 나라, 제사장들 있죠. За бурхан өөрөө онцгойлон сонгосон одоо хаанд дахилч нар ариун үндэстэн байх нэ. 그죠? Тийм багаз. 이 사람들이 Эдгээр хүмүүс маань 구원받은 사람이죠. аврагдсан хүнийг хэлж байгаа. 여러분이죠. Аврагдсан хүмүүс нь та бүхэн мөн үү? 우리죠. Бид бүхэн мөн тийм биз? 팀에 그래 팀에. 그 왜 선택했어? 왜? За бурхан биднийг яах гэж сонгосон бэ? 구원해 주신 그 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하기 위해서 이렇게 말씀하고 있죠. За тэр аварж игсэн бурханы сайн суурийг үйлдүүлэхийн тулд гэрэл дунд дуудсан гэсэн байна. 그죠? Тийм багаз. 62장 10절 다시 생각해 보면 62-ийн 10-ыг дахиад бодох юм бол 성문으로 나아가고 за урагшаа гараад 백성의 길을 예비하고 ард түмний замыг нь бэлтгээд 큰 길을 만들어 놓고 за замыг тэгшилж тэ бэлтгээд 돌도 다 재어버리고 чулуугийн зайлуулад 모든 민족들을 향해서 길을 들라고 이렇게 말씀하십니다. бүх үндэстэнд хандан туг босгох тун гэсэн байна. 그죠? Тийм багаз. 누가 들어 누가 За тэгвэл энэ замыг нь бэлтгэж одоо өргөсгөөд тугийг нь өргөх нь хэн бэ? 구원받은 모든 자의 구원받은 Аврагдсан хүн тусвар бүгдээрээ байх нь. 뭐 선교사만 하는 것도 아니고 전도사만 하는 것도 아니고 구역장이 하는 것도 아니고 봉사장만 하는 게 아니고 모든 사람이죠. 모든 사람. Сайн мэдээд хараагчид, номлогчид, пасторл те дүүргийн ахлагч, аудын ахлагчид хийдэг биш аврагдсан хүн бүр байх нь. 초대교회 때 이런 성령의 역사가 있었습니다. Анхны чуулганы үед ариун сүнс ингэж ажиллаж 그 ирсэн. 사도행전 9장에 보면 Үйлс 9-р бүлэг дээрээс харах юм бол 핍박이 일어났는데 хавчлага өрнөдөг. 8장 9장에 그런 내용 8장에 그런 내용이 있죠. Үйлс 8-р бүлэг дээр тэр агуулга гардаг. 핍박이 일어났는데 가면서 핍박받는 사람들이 가면서 복음 전했다고 돼 있어요. Хавчлага өрнөнгөд аврагдсан хүмүүс хавчлагаас зүхтагаад явсан газар бүртээ сайн мэдээ тараадаг. 아니 그 전도한다는 것 때문에 도망가고 있는데 그 전도하는 내용을 전했다니까요. Сайн мэдээд харааснасаа болоо хавчигдаа зүхтаж байгаа. Гэхдээ зүхтах явстаа сайн мэдээний хэдэр агуулгыг тараагаа яваа. 어떻게 그렇게 할 수 있었을까요? Яаж тэгж хийж чадсан бол? 성령이 임했거든요. Ариун сүнс хамт байсан ба. 성령이 그 사람들과 함께 역사했거든요. Ариун сүнс тэднэр дээр бууж хамтдаа ажилласан баг. 자, 2000년 전에 역사했던 성령이 지금도 역사하고 있는 거죠. 2000 жилийн өмнө ажиллаж исэн ариун сүнс одоо ч ажиллаж байгаа. 그래서 Тийм учраас 나 같은 사람이 구원받은 거예요. над шиг хүн хүртэл аврагдсан байгаа. 정말 지옥에 저 밑바닥에 떨어져 나 같은 사람이 구원받은 Үнэхээр 거예요. тамийн ёроод хаягдах байсан над шиг хүн хүртэл 이게 аврагдсан. 구원해 주신 이유가 Аварж өгсөн шалтгаан нь 또 그것을 다른 사람에게 전해 주라고 구원해 주신 거예요. энэ авралаа бусдад тарааж өгөөрэй гэдэг агуулга 그래서- тий бас багтсан байна. 그래서 성 안에 가만히 머무는 게 아니고 Аврагдсан чинь гэл тэр хот дотор байгаад оршоод байдаг 이 биш. 교회가 하나의 성이 될 수도 있을 것 같아요. Чуулган маань нэг хот гэж хийж болно. 여기서 힘을 키워서 나가야 된다는 얘기입니다. 나가라. Эхлээд энэ дотор хүчээ би зузаалаад тэгээ гарах хэрэгтэй. 사람들이 주님 앞에 나올 수 있도록 길을 예비하고 Хүмүүс эзний өмнө ирж чадах замыг нь бэлтгээд 돌도 제거하는 일을 네가 하라 이렇게 말씀해요. чулууг нь зайлуулдаг ажлыг чи хий гэж байгаа хань. 그렇죠? Тийм биз? 파수꾼의 역할과 길을 만드는 일의 역할을 하는 거죠 우리가. Бид бүхэн ч харуулын үүргийг зам бэлтгэдэг тэр ажлыг хийж байгаа хань. 그래서 사람들이 주님 앞에 나올 수 있게 해야겠죠. Бусдыг эзний өмнө ирж чадхаар ажиллах хэрэгтэй. 여기다가 이렇게 수년 동안 힘든 가운데 교회당을 세운 이유 중에 하나가 뭐였습니까? Бид бүхэн энэ газрыг худалдаж аваад хэдэн жил хөдөлмөр зарцуулаад чуулганы байрыг бэлдсэн шалтгаан нь юу байсан бэ? 이유가 뭐였어요? Энэ чуулганыг байгуулж барьсан шалтгаан нь юу вэ? 길 막혀서 해서 길 막혀서. Зам бөглөрөө төгжрээд байсан учраас. 길 막혀서 저기 하라호론까지 가기 너무 힘들대. За төв чуулган хар хойронд байхад зам төгжрээ тийшээ явхад үнэхээр хэцүү 그 байсан. 이쪽에 이제 대학가들이 몰려 있는데 젊은 아이들이 너무 바빠서 못 온대 교회를. Тэгээ энэ хавьд их сургууль бөөгнөрсөн байдаг залуу хүүхдүүд завгүй болохоор тийшээ хурж амжихгүй байна 그래서 гэсэн. 힘들지만 Тийм учраас хэцүүч байсан. 비용도 많이 들어갔지만 Зардал мөнгө нь их орсон ч 여러 가지 문제도 생겼지만 их олон асуудлууд үүсэж байсан ч 겨울에도 공사했죠 겨울에도. өвөл хүртэл энд ажилласан шүү дээ тийм. 여기다 이제 마련한
중요한 이유였던 거예요. Тийм учраас энд чуулганыг авчирж байрлуулсан шалтгаан нь тэр байна. 길을 만들고 돌을 재했던 거죠, 그죠? Юу гэсэн үг вэ? Замыг нь бэлдээ чулууг нь зайлуулсан баг. 그죠? Тийм багаз. 누구든지 나오라고. Хинч байсан хүрээд ирээ гэд. 그렇죠. Тийм байгаа сте. 그리고 만민을 위해서 이제 길을 든다 이렇게 말했잖아요. Ард түмний төлөө туг босгогтун гэсэн баг. 길을 드는 건 깃발을 드는 건 거기 왕이 있다는 증거가 되기도 하고 Туг босгоно гэдэг маань тэр газарт хаан байгаа гэдгийг илэрхийлж байгаа. 승리를 상징하기도 하고 Бас ялалтыг илэрхийлдэг. 출애굽한 이후에 아말렉과 출애굽한 이스라엘이 전쟁을 했죠. За Египтээс гарсны дараа Израильчууд маань Амалекчуудтай дайцсан байгаа. 그렇죠. Тийм биз? 출애굽기 17장을 잠깐 Гэтэл 읽어드리면 17 дугаар бүлгээс түр уншиж өгөх юм бол 그 전쟁하고 나서 дайн хийснийхээ дараа 모세의 기도로 Мосегийн залбирлаар 이스라엘이 승리를 하는데 Израиль маань ялж байгаа ахна. 승리한 이후에 단을 쌓았습니다. За 단을. ялсныхаа дараа тахилын ширээ барьж босгосон байна. 그 단의 이름을 여호와 니시라고 했습니다. За тэрэн дээр те эзэн үеийн Яхова ниш гэж хэлсэн бахан тахилын ширээг нь нэрсэн. 17장 15절을 읽어드리겠습니다. 17-гийн 15-ыг нь уншиж өгье. Мосе тахилын ширээ барьж түүнийгээ эзэн миний туг гэж нэрлээд 여기 예진민이 이게 여호와 니시라는 말인데 Яхова ниш гэдэг маань одоо эзэн миний туг гэж орчуулагдсан байна. 하나님이 나의 깃발이란다 깃발. Эзэн миний туг юм аа. 여호와 하나님이 Яхова бурхан миний туг. 승리케 하신 하나님이라 이런 뜻도 갖고 있어요. Энэ дотроо ялуулдаг бурхан гэсэн утга хүртэл орсон 그 байна. 제단은 승리를 상징하는 거였죠. Тахилын ширээ маань одоо ялалтыг бэлэгдэж байгаа. 그렇죠. Тийм биз? 예, 하나님의 승리의 깃발을 높이 지켜 드는 역할을 하는 사람들이 그리스도인이다 이렇게 말할 수 있는 거죠. Бурхны ялалтын энэ тугийг өндөртөө байрлуулах нь Христэд итгэх хүмүүс юм а гэсэн байна. 그렇죠. Тийм багаз? 그 증인이 되라는 그냥 가만히 서서 그 증인되는 게 아니죠. Гэрч болоо гэдэг маань та нар зүгээр л зогсоод бай тэгэх юм бол гэрчлэгдэнэ гэсэн үг биш шүү дээ. 예루살렘에서 시작해서 땅 끝까지 가서 증인되라 이렇게 말씀했죠. Та нарыг гэрч болгонгүүтээ Иерусалимаас яваад газрын хязгаар хүртэл намайг гэрчил гэдэг байгаа байна. 마태복음 18장에서도 Матай 18 дугаар бүлэг дээр 가서 제자를 삼고 가서죠, 가서. за очоод дагалдагч болгохтун гэсэн байна. 그죠? Тийм 가서요, багаз? 가서요. очоод байна. 같은 말씀을 마가복음에서 또 찾아봅시다. Марк номон дээр ч гэсэн ижил төстэй агуулга бичигдсэн байна. Хайж олж уншия. 마가복음 Марк ном 16장 14 дугаар бүлэг 15절을 같이 읽어보겠습니다. 16-гийн 15 дугаар ишлэлийг нь хамтдаа уншия. Есүс тэдэнд бүх ертөнцөөр явж сайн мэдээг хамт бүтээл тунхаглахтун. 온천에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 이렇게 말씀했잖아요. Бүх ертөнцөөр яваад сайн мэдээг бүх хамаг бүтээлд нь тунхагл гэж байгаа юм. 이 하마크 부텔이 뭐 돌이겠어요, 짐승이겠어요, 사람이겠죠, 그죠? Хамаг бүтээл гэж байгаа нэ энэ мод чулуу амьтныг хэлж байгаа биш хүнийг л хэлж байгаа. 그렇죠. Тийм багаз? 하나님과 동일한 그 영을 갖고 있는 모든 사람들에게 전도하라 이렇게 말씀한 거죠. Бурхантай ижил сүнсийг авсан бүх хүн сайн мэдээг дамжуулан тунхаглаа гэж хэлж байгаа. 이런 건물도 준비한 건 우리끼리 행복하게 그냥 즐겁게 교제하자 이게 아닌 거죠. Ийм барилга бариад чуулган байгуулад байгаа нь бид нар дотроо л нэг жаргалтай хөгжилтэй байя гэдэг байгаа биш. 여기서 이 안에서 내 신앙을 튼튼하게 하고 Нэгт нь би энэ дотроо итгэлээ баттай суйрлуулж үндэслэгдээд 내가 먼저 적극적으로 교회에 나와야겠죠, 그죠? өөрөө эхлээд чуулгандаа итгэвхтэй ирэх хэрэгтэй. 신앙생활 하는데 나의 신앙의 걸음을 막는 돌들을 내가 먼저 져야겠죠. Би өөрөө итгэлээр амьдрахын тулд миний итгэлийн амьдрал саад болж байгаа чулуудыг би зайлуулах ёстой. 그렇죠. Тийм биз? 튼튼히 한 다음에 이제 나가야겠죠. Бат бөх болгосныхаа дараа гарч явах хэрэгтэй. 몽골은 아니 울란바토르는 Улаанбаатар бол 그 남쪽에 복덕항울이 있죠. 복덕항울. за өмнө зүгт нь Богдхан уул байгаа. 뒤쪽에는 хойд зүгт нь 이름 모를 골짜기가 잔뜩 있어요, 그죠? за нэрийг нь мэдэхгүй ч ямарсан 징гэлтэй амнууд зөндөө байгаа. 산과 산 사이에 있는 거예요, 그죠? Ердөөсөө уулын дунд байдаг байгаа. 그죠? Тийм биз? 바운으로는요 산이 저 멀리 있어요. 저 멀리. Багнуурт болохоор уулын тэр тэнд 자, байдаг. 평지예요, 평지. Зүгээр юм тэгш хавтгай тал. 근데 이제 여기 바운으로가 아니라 울란바토르는 좀 가깝죠. За Улаанбаатарт болохоор уул нь их 근데 ойрхон. 저 골짜기마다 Тэгвэл тэр ам хүндий болгонд байгаа. 정말 게리들이 빼곡해요, 그죠? Гэрүүдийг харах юм бол ингээд бүр шавцсан байдаг штэ. 20년 전만 하더라도 제가 저쪽 하루오름교회 옛날에 거기서 뒷산에 보면은 그냥 게르들이 좀 이렇게 보였는데 За 20 жилийн өмнө би харойрон чуулган дээр очихлоор хойшоо нэгдүгээр хороол руу харах юм бол нэг цөөхөн айлтай хэдхэн гэрүүд байдаг байсан. 거기가 니꾸드기를 걸어요? 네.
근데 지금은 아파트들이 들었어, 아파트들. 그죠? Одоо болохоор тийшээ гараа харах юм бол байрнууд босцсон байгаа. 사람이 그만큼 늘었다는 얘기죠. 그죠? Тэгээс тэр хэмжээгээрээ оршин суугчид олонтой болцсон гэсэн үг. 그 뒤로 골짜기로도 가봤어요. За тэгээд тэрний хойтлын хөндөй толгодыг уулыг давлаа. 골짜기마다 사람이 없는 곳이 없어요. Энэ Улаанбаатарын ам хөндөй болгонтэй хүнгүй айлгүй газар гэж алга. 그래서 그런 거 보면서 제가 정말 200만 이상 살겠다 이런 생각이 들더라고요. Тийм гэр орон газрыг нь харангаа энэ хотод яг бүртгэлтэй бүртгэдэггүй 2 сая хүн байна да гэж боддог. 그 많은 사람들에게 Тэдгээр олон хүмүүс 그 많은 사람들을 향해서 тэдгээр олон хүмүүс рүү хандаад 복음의 깃발을 들고 나아가서 꽂을 사람들이 우리란 얘기입니다. сайн мэдээний энэ тугийг босгож барьж очиод тэнд зоохон аврагдсан бид бүхэн бахана. 가만히 있어도 된다는 게 아니죠. Бид бүхэн эндээ нэг зүгээр л цуглаа байж ах юм бол болчихно гэж бодож байна. 정말 안타까운 마음이 들지 않습니까? За нэг талаар харах юм бол үнэхээр тийм харуулсалтай сэтгэл төрж байгаа өстэй. 우리 조상들이 역사 속에서 여러 번 복음이 올 기회가 있었는데도 거부되고 했었잖아요. Түүхэндээ энэ сайн мэдээ маань үнэхээр орж ирээ тунхаглагдах боломж байсан боловч татгалзаад хаагдаад ингэж байгаа гэсэн. 그렇죠? Тийм биз? 근데 우리에게 다시 주어진 거죠. Гэтэл яг тэгж явж байгаад энэ сайн мэдээ маань бидний үед бидэн дээр 근데 ирчихлээ. 20년이 지났는데도 아직도 그렇게 만족할 만한 숫자가 구원받지 못했잖아요. Бидний үед ирээд 20 жил өнгөрсөн боловч үнэхээр одоо болчлоо дөхлөө дөө гэд нэг сэтгэл тайвшрах тийм тооны хүмүүс алга байна шүү. 그렇지 않습니까? Тийм биш гэж юу? 아직도 저희 골짜골짜기에 정말 아까 이사야서 22장 5장에서 읽어봤던 그 말씀처럼 사는 사람들이 얼마나 많아요. Түрүүндээ Исая 22-ийн 5-аас уншсан тэр хүндий толгодод зөвхөн зугаа цэнгэлийг идэж уухыг хайгаад амьдарч байгаа хүмүүс ямар олон байгаа вэ? 그 사람들한테 누가 나갈 거냐고요. Тэдгээр хүмүүс рүү тэгвэл хэн явж очих вэ? 자, 우리 전체적으로 교회에서 이제 울란바토르에도 교회를 세우겠다는 그런 비전을 가지고 있습니다. 그죠? Мэдээж манай Монгол чуулган ялангуяа төв чуулган маань Улаанбаатар дотор хид хідэн салбар чуулгантай болёо гэсэн тийм алсын хараа төлөвтэй байгаа. 많은 일꾼이 필요하겠죠. Тэхийн тулд их олон ажилчид хэрэгтэй. 그럼 그 일꾼을 누가 하겠냐고 누가? Тэгвэл тэр ажилт нь хэн байх вэ? 중앙교회에서 그냥 나는 구역장만 끝까지 할란다. Би зүгээр л Улаанбаатар төв чуулган дотор байгаа эцэг хүртэл дүүргийн ахлагчаа 뭐 хийх. 때로는 그게 필요하기도 하겠죠. Мэдээж хаяа тэгэх үе хэрэгтэй л дээ. 계속 그 자리를 지키면서 일꾼들을 키워내는 역할도 필요하겠죠. Байр сууриа сахиад бусад хүмүүсийг ажилчид болгоод илгээх ёстой. 그런데 누군가는 나아가서 Гэхдээ заримдаа хин нэг нь эндээсээ гараад 또 한 골짜기에다가 주님의 깃발을 세우는 겁니다. дахин нэг хүндэд очиод эзний энэ тугийг ялалтыг тунхаглах хэрэгтэй. 그렇죠. Тийм биз? 적극적으로 나아가는 거예요. 적극적으로. Итгэвтэйгээр гарцгааж явцгаах хэрэгтэй. 어떤 사람은 저 시골의 골짜기까지 가서도 깃발을 세울 사람이 필요한 거예요. Зарим хүмүүс нь бидний дундаас бүр хөдөө очиод тэ тал нутагт очиод энэ тугийг мандуулах хүмүүс ч байж болно. 그렇지 않아요? Тийм биш. 누가 갈 거냐고 도대체. Яг үндэ хин явах вэ? 누가? Хин явах уу? 제가 아까 제가 Би явчих уу? 저는 갈 마음이 아직도 있어요. Би бол явчих гэсэн бодол байгаа л байгаа. 제가 처음에 몽골에 와서 차도 프로곤이었어, 프로곤. За хамгийн анх би Монгол дээрээ машин авахдаа пурган авч илаа. 왜 시골에 갈 수 있으니까. Ягаад 시골에. гэвэл хөдөө явах боломжтой машин учраас. 우리는 이게 울란바토르에 살면서 복음을 들을 기회가 굉장히 많죠. Бид бүхэн Улаанбаатарт амьдарч байгаа сайн мэдээг сонсох боломж бидний хувьд тэ хангалттай их байгаа. 그죠? Тийм биз? 여기 울란바토르에 사는 사람들도 그만큼 복음을 접할 수 있는 기회를 훨씬 많이 갖고 있다고 할 수 있죠. Улаанбаатарт амьдарч байгаа бусад хүмүүс ч гэсэн сайн мэдээ авах магадлал нь сонсох магадлал нь хөдөө байгаа хүмүүсийг бол 50 илүү өндөр гэж хэлж болно. 그렇잖아요. 팀 저 소매 비시겠죠? 사는 것보다 Тэр хөдөө бүр аймгийн сумд амьдарч байгаа хүнийг 어떤 소매는 뭐 500명 살고 1000명 살고 뭐 300명 살고 그럽니다. зарим сум нь 500 хүнтэй, 1000 хүнтэй, 300 хүнтэй сумч байна. 어떤 사람은 이 길을 들고 와서 거기다 꽂아야 될 사람도 있는 거예요, 그죠? Тэгвэл бидний 필요한 дундаас 거예요. зарим нь энэ тугийг барьж очиод тэр газарт очиж хатгаж тэ зогсоох хэрэгтэй. Тийм ээ шаардлагатай 그 байна. 길을 꽂아야 될 사람이 Тугийг 필요하다고요. босгон байгуулах тийм хүн байх хэрэгтэй. 그게 더 큰 영광이 되지 않겠어요? Тэр нь илүү том алдар биш гэж юу? 10번을 전도집에 데려왔는데 구원 안 받는 이 사람보다 10 удаа семинарт авчираад аврагдахгүй байгаа энэ хүнээс илүүгээр 아직도 듣지 못하는 그 시골 사람들에게 복음을 전해준 게 더 의미 있지 않을까요? нэг ч удаа сайн мэдээг сонсоогүй хөдөөний хүнд очиод сайн мэдээгээ дамжуулах нь илүү үн цэнтэй утга учиртай. 여기 남아서 육성하는 사람, 키워나가는 사람도 필요하고 나가야 되는 사람도 필요한 겁니다. Мэдээж энэ дундаа үлдээд бусдыг босгон байгуулад илгээдэг хүмүүс байх, босгон байгуулдаг хүмүүс байх хэрэгтэй. Бас илгээгддэг хүмүүс байх хэрэгтэй. 시골에 가면 Хөдөө очих юм бол 500명 산다는 소매 갔다 갑시다. 500 хүн амьдардаг суманд очлоо гэж бодъё л доо. 그 1년만 살면 500명 다 아는 사람 되지 않을까? Тэгвэл нэг жил тэнд амьдрах юм бол тэр 500-та бүгднтэй танил болно нэстэ. 어떻게 생각하세요? Та бүхэн юу гэж бодож байна? 그렇잖아요, 그죠? Танил болох байх тийм биз? 그러면 거기 가서
예수 바타르, 예수 채채 이런 얘기 들을 수 있을 거예요, 그죠? За тэгвэл тэндээ очиод танилцж амьдраад одоо Есүс Баатар, Есүс цэцэг гэж ингэж нэрлэгдэх боломжтой. 그죠? Тийм үстэй. 아니 그 500명한테 아니면 1000명한테 다 복음 들려줄 수는 있을 거예요, 들려줄 수 있을 Тэр 거예요. 500 хүн, 1000 хүнд энэ сайн мэдээгээ бүгдэнд нь сонсгож чадна гэсэн үг. 들려줄 수 있을 뿐만 아니라 나의 진실함에 따라서 그 가운데서 구원받은 사람이 나타날 겁니다. 그죠? Сонсгож өгөө зогсохгүй миний хичээл зүтгэл залбирлаас шалтгаалаад аврагдсан хүн ч гэсэн нөхөрлөг хүн ч гэсэн бий болж болно. 그렇잖아요. Тийм биш гэж юу? 그런 깃발을 든 자, За тийм туг өргөгч нэгэн. 길을 만들며 나가는 자, Замыг бэлтгээд тэр замаараа урагшилдаг нэгэн. 웨이메이커라는 찬송도 있죠, 그죠? Waymaker гэдэг юу магтан дуу байгаа шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 그런 역할을 누가 할 거냐는 거예요. Тийм үүргийг хэн гүйцэтгэх вэ гэсэн үг. 갈 사람. Явах хүн. 다시 62장 봅시다. За Исаия 12-оос эргээд харъя. 표정 굳어지라고 한 얘기가 아니라 Би та бүхнийг нэг бараагаарай гэсэн утгаар ийм үг хэлээд байгаа биш ээ. 담대함을 가지라고 하는 말인데. Ир зоригтой бай гэдэг утгаар хэлж 자, 이제 байгаа. 10절을 다시 보면 10 дугаар ишлэлийг эргээ харах юм бол 여기 나가라라고 말씀하시고 энэ дээр гарцгаа гэсэн 예비해라, 예비 준비하라. бэлтгэцгээ гэсэн байна. 우리 스스로도 준비해야겠죠. Бид бүхэн мэдээж өөрсдөө бас бэлтгэрээ 큰 хийх. 길을 만들어라고 해. 큰 길을 Замыг 만들어라. тэгшилцгээ гэсэн Маань- том замыг тавь. 많은 사람이 나올 수 있도록 Олон ард түмэн ирж чадхаар. 돌도 제하고 Тэгээ чулуугийн 길을 зайлуулах 높이 들라라고 말씀하십니다. туга босгох тун гэсэн байна. 그래서 11절에 보면 11 дээрээс харах юм бол 읽어드리면 уншиж өгөх юм бол үзэгтэн эзэн дэлхийн хязгаар хүртэл тунхаглан харагтун авралчин ирж байна. Үзэгтэн шагнал нь түүнтэй бөгөөд сайшаал нь түүний өмнө байна гэж Сион охинд дуулга гэсэн. 여호와께서 땅 끝까지 반포한다 이렇게 말씀하고 있죠. Газрын хязгаар хүртэл тунхаглаа гэж байгаа. 보라 네 구원이 임하느니라 이렇게 말했죠. Үзэгтэн харагтун авралчин ирж байна гэсэн байна. 이스라엘 사람들에게도 구원이 임했죠. Израильчуудад аврал ирсэн тийм 자, биз? 그와 같이 우리에게 구원이 임했잖아요, 그죠? Яг үүнтэй адилхан бид бүхэн ч гэсэн энэ аврал нь ирсэн байна. 그러죠. Тийм биз? 그리고 그 다음에 말씀하시는 것이 상급이 그게 있고 보응이 그 앞에 있다 이렇게 말씀하고 За 있죠. тэгээ яг хойно нь үзэгтэн шагнал нь түүнтэй хамт бөгөөд цаашаал нь түүний өмнө байна гэсэн байна. 자, 구원을 받았잖아요, 이제. За тэгвэл одоо аврагдчихлаа. 우리 이제 주님을 만날 때 받을 상급을 소망하고 살아가는 겁니다. Одоо бид бүхэн эзэнтэй уулзах үед авах шагналаа хүлээгээд найдаад амьдарч 어떤 байгаа. 상급 가운데 설 겁니까? Ямар шагналыг авахар зогсох вэ? 그래서 겨우 신앙생활한 것보다는 Дөнгөн данган итгэлээ сахиж амьдарснаас илүүгээр 소음 하나를 내가 복음화 시켰다라든가 сайн мэдээгээр нэг сумыг би дүүргийа. 아니면 울란바토르 무슨 두루게 무슨 박 하나를 내가 복음화 시켰다든가 Аль эсвэл Улаанбаатарын нэг дүүргийн нэг хороонд би сайн мэдээд харааяач гэдэг юм уу? 이렇게 되면 Ингэх юм бол 천국 가서 Диваачнд очоод 영원히 이야기해지는 좋은 전설이 되는 거예요. мөнхөд яригдах сайн одоо яриа үлгэр үгүй домог бий болж байгаа хань. 좋은 더머? 예? 그냥 옛날 얘기가 아니라 영원히 계속 얘기 되어질 겁니다. За мөнхөд яригдах яриа үргэлжлэх болно л гэсэн үг. 영원히 기억된다는 얘기예요. Мөнхөд дурсагдана гэсэн. 학생들 Сурагч нараа 꿈을 가지시오. 꿈을. мөрөөдөлтөй байгаарай. 자기 반 아이들에게 전도하는 것도 Өөрийнхөө анги дотор байгаа хүүхдүүдэд сайн мэдээд харах нь 놀라운 상급이 될 거예요. 그죠? үнэхээр том шагнал болно. 그죠? Тийм 12절 биз? 봅시다. 12절 보고 12 맞춥시다. дугаар ишлэлийг хараад дуусгая. 사람들이 너희를 걸어서 거룩한 백성이고 여호와의 구속하신 자라고 한다라고 말씀하고 있죠. Тэд эзний зольж авсан ариун ард түмэн гэж нэрлэгдэх болно гэсэн байна. 그러죠? Тийм багт 이게 어떻게 이렇게 될까? яаж ингэж нэрлэгдэх вэ? 10절 가운데서 내가 생활하게 될 때 12절이 우리 생활 가운데 사람들로부터 회자될 거라고 말할 수 있습니다. 10 дугаар ишлэлийг би амьдралдаа гүйцэлдүүлээд амьдрах үед 12-тэй хүлээн зөвшөөрөгдөж нэрлэгдэх болно гэсэн байна. 그러잖아요. Тийм биш гэж юу? 이 하나님의 진짜 구별한 거룩한 백성이고 하나님이 구속한 진짜 구원받은 사람이라는 명성이 어떻게 나오겠습니까? Бурхны аварсан ариун болгосон тусгаарлагдсан гэдэг энэ нэршил яаж гарч ирэх вэ? 예, 그리스도 하나님을 향한 파수꾼이 되고 Бурхан руу хандсан харуул болоод 또 하나님의 그 복음을 들고 Бурхны энэ сайн мэдээг гартаа бариад 나아갈 뿐만 아니라 많은 사람들이 나오는 길을 만드는 자. урагшлаад явдаг нэгэн болоод олон хүн ирж чадхаар замыг тавьдаг нэг. 그 사람들을 향해서 Тэдгээр хүмүүс рүү хандаад 구원받지 않은 사람을 향해서 аврагдаагүй хүмүүс рүү хандаад 깃대 꽂을 땅을 찾아가는 자. туга босгох газрыг хайгаад явдаг нэгэн. 그런 사람이 Тийм хүн 12절 같은 그런 명성을 얻지 않겠습니까? 12 дээр гарч байгаа энэ нэршлиг олж авах 그래서 нь. 우리 울란바토르 교회 정말로 의미 있는 그런
특별한 교회라고 할 수가 있죠. Улаанбаатар чуулган маань те үнэхээр 중앙교회. Улаанбаатар төв чуулган маань үнэхээр утга учиртай чуулган гэж хэлж болно. 그죠? Тийм биз? 우리 몽골 전체 교회에서 중심되는 교회라고 할 수 있잖아요. Монгол чуулганы төв нь энд байна гэж хэлж болно шүү 그러니까 дээ. 말로만 중심이 아니라 Тэгвэл хэл амаараа л төв чуулган биш. 신앙생활에서도 Итгэлийн амьдралд 정말 그렇게 보여주는 үнэхээр төв нь болж харагддаг. 그래서 우리 박은호 교회도 보고 따라가게 Үйлддэг. Тэгээ бас манай багнар чуулган хараад дагаж үйлддэг. 그런 형제자매들이 되기를 간절히 바랍니다. Тийм ахан дүүс олоосай гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж 기도하겠습니다. хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하시는 하나님께 참으로 감사드립니다. Биднийг хайрладаг бурхан тань чин сэтгэлээсээ талархаж байна. 이 하루를 또 우리를 위해서 허락해 주셨습니다. Энэ нэг өдрийг бид бүхний төлөө зөвшөөрж өгсөн билээ. 우리 모두가 다 같은 마음으로 Бид бүгдээрээ ижил сэтгэлээр 이 하루를 온전히 하나님께 드리고 энэ нэг өдрийг бурхан танд өргөж 하나님을 기쁘시게 하는 하루로 채울 수 있도록 도와주시옵소서. бурханыг баярлуулсан бурхан таалагдсан өдөр болгон өнгөрүүлж та удирдах өгөөрэй. 오늘뿐만 아니라 하루하루 주어지는 시간들을 그와 같이 채워서 Өнөөдөр гэлтгүүгээр хойштоо өгөгдөж байгаа бүх өдрийгээ эзэн таалагдсанаар өнгөрүүлж 우리의 믿음이 더욱더 성장하고 бидний итгэл илүү өсөж 아직도 이 놀라운 복음의 진리를 알지 못하는 사람들을 향해서 одоо хүртэл гайхалтай энэ үнэн сайн мэдээг ухаараагүй хүмүүс рүү 주님의 복음의 깃발을 높이 들게 эзний 도와주십시오. сайн мэдээний тугийг өндөр дөргөн очиж таар туслаарай. 주님의 진리의 깃발을 높이 들 수 있도록 도와주시옵소서. Эзний үнний энэ тугийг өндөр дөргөж таар туслана. 주님의 승리의 깃발을 높이 들 수 있도록 도와주시옵소서. Эзний ялалтын энэ тугийг өндөр дөргөж таар туслана. 이 함께한 모든 형제자매들에게 그와 같이 역사해 주십시오. Хамтдаа байгаа бүхий л ахан дүүст ижилхэн нэгүслэр дүүргэж өгнө. 그 모든 걸 통해서 Тэр бүх зүйлээр дамжуулаад 오직 하나님께만 영광이 돌려지길 바랍니다. Бурхан танд л алдран өргөгдөөсэй гэж хүсэж. 이 하루를 또 온전히 주께 부탁드리며 Өнөөдөр нэг өдрийг бүрэн эзэн танд даатхан. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘.